nera ndogiti uni. Ora leseki ni barro shoge. Ora leseki leleng egijana ara beton. Ora leseki nepi egita beni unilo. Amaro shoge la iroria ningai. Ora larigoni na ndogiti ngage bogira yeu. Na lele bokira. Na lenda liberi kore. Ora ngole baba ile nyana ni nyala rigoni le lo show. Le sirkali. Na lelo na garonga na yulenye. Ora lele. Ora ndogi na wanaro. No momor masai. Ame yolo ya panela ku county secretary. Ora belo dorge juada ne jili lori ga county secretary. Ora bingor lori ga governor, le senate, le lonoto. Au manida jama ibonga kiale. Amudugi wo shorngam. Yani kinjelele lorika. Ayola jore lotion lena county. Ebaigi ntai. Kebaigi yo. Wore ni rongorongo lolele ngu. Arashwe na rabaye. Nemi rongoro lesegi. Ame ngorde. Me rongor deri. Dengoro roinyi. Nemi rongor. Tere roinyi. Kayu na umoni ntai. Kayore na yuele na jito. Na shamongi ligwano le me yolo rungana gorguna lo lesegi. Awo moni ntai lo sholai. Tene di lo sholi dwetu. Representative olungani yagilisha ninje. Anda baligi yo amurara kumok. Kage wana message mruweino. Wana message lo sholi no. Kinyori nda oleng. Kidi shibagi no rentai. Wore duana tumo. Ne duagala rigo boge na ishudia. Abo nu aduaje ate. Ne lodu boge ngai. Kage no leseki. Nimigi yunigi mpang. Kiarar guliga ya rikok. Oye ulorikan. Arana nuopo. Aye welana wot. Kage mena aye ndumo. Kage gile dua woman ndai lotion. Ajo gintai. Wali wororo no wo dinyi. Iyo jojale msiara lata. Wororo no orbunge ilinyi. Wale lori go bayru shul county. Kyo mani ndai maisha lele. Amoge agu kincho ma. Olarikoni. Kincho Nemo gura ina erishara Kayu na ito amon Kulo former MCAs Neru nida shedene Deni yola dira former MCA Nibugu Neru mogi irora Pokin Dene no roba de nitu O tuendu buku Na liki ondai Amiki yu ni agugongo MCA tu Amura ngore lo show Nero ngi ngori nandai bi ngoro yo Ne tuene rangara ge nyoraro lesegi. Ade the former MCAs. What the current MCAs in New York. Aya, maisha ga kangarna ga show meroli muniro logi yok. Bwana asifiwe. Mayoro robo, msalimiana katika jina la Yesu. Bwana asifiwe ngorika. Ngorika jambo. Kwa sababu ya muda, mimi naitwa Mheshimiwa Kaesha. Mimi nilikuwa wakati moja former head teacher wa shule ya Ngorika. From 94, 95, 96. Nakuja leo kutuletea nyinyi habari njema. Sema habari njema. Nataka kuwapatia nyinyi 3 years. Sema 3 years. A number 1. Sema A number 1. Admit Teki kuwa governor. A number 2. Una adjust kama second year governor. A number 3. Una advance na Seki kuwa governor. Nataka kutambua uwepo wa waheshimiwa ambao wako hapa. Wale CEO gara kabutie. Wale kiraisho aisho lori gala governor. Ni gara CEO lori gali ye le senate. Daniel Oleganjori. Ne diene. Wale ne mwisho. Aibonga mheshimiwa Ngogoyo. Wale mheshimiwa Ngogoyo. Na ninye kinda chap, ninye kinda captain le Pentagon. Ninye kinda captain le Pentagon. Kanyaji Pentagon.
kuna constituencies imiet. Kajo nanu ora mara ngumok. Nakaraki na, kajo duwe balotu, nakora ba ewo, na nakaraki, ole Seki, nakaraki ole ndadi. Seki yoe! Seki yoe! Ashe oleng. Huko kwetu wodi yangu Orosirkon. Kama mko hapa na mko aspiran, turudi nyumbani. Aya, mbesi Yesu ole mairo kinoro senda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi gavana mtarajiwa Senator Seki, Mheshimiwa Ngokoyo, Mheshimiwa Berisha, Mheshimiwa Kanchori Olowasa na waheshimiwa wote walioko hapa. Enda suba bogin. Ayuta naya tondo robo amwesho mengolo. Ore rarongar na jolebe shoot. Na ingwar kaputiei nanu immediate former MCA linakop. Na ewuodol dalale kutuk ni yola joro lomoni na engoshoka keeta wengongu. Ore nengoshoke nemekure nikija muntotio yok sere nikitaraposhote. Ore ngongu niking'orishote na iyu najo ekesipa ajo keeta dalale kutuk enayiu. Entoshoki ate nkaik. Ekayiu najo kesipa ekeeta naibaitie kulo lewa lootoni tene. Ename ninche etiu. Nayiu najoki osenetai ashe. Itadamu ipotu ena tumo. Najoki olosho loldalale kutuk ashe imbung'akiti ole Seki ena duata. Amare ng'ole kajo lapaitin aare olapa obo otulusoyie. Netii irmukurani oetuo olosho. Nikietuo ake inoolong enakop neponu aitemen ilayiok inkishu enye. Naa kaji intautuo taata inakata. Amu itamanayie duo enkong'u tene nitu dakata dol osikari obo. Raia loing'orita ate. Enaa kesipa, enaa mesipa. Oyie peema ilayiok oota enaiba kulo. Aewuo taa ing'uaa kaputiei. Naa kaewuo peyie alotu aibung'are ena duata. Najoki ntae iltung'anak loldalale kutuk kira tenebo. Kakayieu naitanap ntae entoki nabo. Ayieu naitanap ntae entoki nabo. Ore kuna emai pookin natii ene naa kajo nanu ore saidi enusu naa lasima peetii olosho lorkaputiei. Elepie sintae irkaputiei nkaik. Ayieu najoki ole Seki, ore peetii olosho lorkaputiei ene, ore oshi ildalale kutuk orkaputi naa ninche nkainito. Nekijito embalie taata enara naa tena misa ama yiolo ajo mikira taa layiok ooshuko kurum. Ore kitabautuo kulo ng'ong'eny lenkorika meekure eeta enaibok iyiok. Na ikiata enegeli yiok amu lelelo layiok ooyieu deputy nelelo looyieu senate nemikitoni temisa nemetii loosho. Kake ore amu ayiolo ajo olasho ng'arkishu ole Seki, ayiolo ajo meeta eniko peemetoni olosho lorkaputi tena misa. Enaa mesipa. Ore itashe tene niyiololo ajo ara nanu oltung'ani le Wiper. Aiwakilisha Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka tene. Mheshimiwa Senator naa ore Mheshimiwa Kalonzo naa ketii tenebo enduata ino. Naa tenerotoni ng'ole Kalonzo wa Munyoro tayiolo naa ajo enewuei kitii. Naa enakop kipuito. Neeku kajoki ntae olosho ashe. Najoki mainyita aibung' ole Seki, ematanap ole Seki tooloilila, nikinap toorgoitie ompaka nikintoroni olorika ng'ole logira layiok ajo kintemen tenkop enye. Najo ashe amu kumok ilarikok ooyieu niro, ela amu eeta nai nekijoki ntae. Ore ena baye etii nai mpapa loiroro nejo ore ene ara Seki naa piilotu aitaa stadium. Nayieu nanu napaashari. Ore kulo ng'ong'eny entudung'u ake metaa ewuei sacred place nikarri netoni ake kulo keek ninosie iltala le kutuk intaleng enye kake mitai stadium. Najo ashe. Maisisi Yesu. Maisisi Yesu. Ore taa sinanu kuna ene naidorropu oleng
jina no missionary yo Lengaru na dorgan solai lor marabaro larin tomon na igwedo senanu adwaler kankere ore ngona ni narake amuru dueji amara bargan solai larin tomon ibira bole ngogwa ole bene ore ena dogoya kera duara nyana barkankere na oro shole eniro dolu anapana rasake ore ngai ore loingo lala irayo lalugunyo jelelengu kera dua jera bayo kana badua ror masai ore niare ore la yoni no lendirang olendiro la ngwadia olendiro marabaro kuyalai naronda na ndua gol noling eron na nwaro lo lekores kae gerade nepo ora koloi bungaki neakuni ore rarre na kopa muyola jala smani balele mba lo rasin jarma rabaro riene dala la yolai rangai le Moses la oye ko lokangere nikinjo shela barori gura idiro ni yola jokin joye ore rana jolo ngosop ni noto 300 nerum oltungani ngurai ni yolo ore rana jo anakopo osilalei ni noto tangai polling station 322 nerum oltungani 40 era rabe nikindeba nerongi ndip nimikiure yok oltungani ore entoki nikiyolo elo ingwane lo lairayaka kejole olelenkwe yawu oltungani elo oltungani enjumata enkai elabori ore na rasara nakop ore kulo ayo peti nkopisini pokil lormaasai 3,000 ninyote peka pa mikingasa ashukokinye naishaje ore na najo irmaasai ore na ngole mukurani naponu ajo kisukenya layo lorkankeri itadua tata ajo tusukenya neron nisukeny ore irmatapato olodokilani oldamat neera tende kindipa nemeshukunye ina neeku ashole metamayianata Enkai ore taasi kulo kankeri elepie sindae amu ore telayiolo lebirisha nolayiolai nishooshi ntae kura imbaba nincho hewei nemetii toki kura ore taata tena tam ore orkankerei oing'ua ele barnoti eron ntasho siyie owe nemikitodoli ore teele mikidalare taa yiolo lewa ore taa nyolo lo siaja magwele kapolo toro kitewuas ele taata kintoki apaash nedoldolo neeku ashe ole metamayianata Enkai Haya maini ni ngoro sinda kidogo. Mrs. Saleroriani. Ayuda ni ningo kidogo ru nyata ngasanda yela jo karana nunga ile rongani taherene. Ay wore nana yeron duali mugawon. Na kayu nanga serorogen na misala rigo. Erigino na oleseki wagrelai. Ngogoyo wena timbo gani berere. Weyanda suba muj. Ore rendogi na yuna nuna jona ore nyara ngarna ga na gara aji Joseph narala sayelel na gara akiri ragi do lor na yo jiri lenda halo na gara barkan solai sena num sana lena kaundi na ndako bolo rogro raingwa na ore rare ndogi na ya wedo baninga na declaration haro ningwa ha gelo idona na ninge ndogi na nyor ayi wure ngara yele ngone jole seki amore le ngone jole seki na wure radu na ndo giring na idi maretebie mayuna ngara ngara ki ayola je mengara kaga yolo nanu ajo oltungani le tibatele na kayola mu ayola jogore ayisiana ai ayisiana ai nikini ningpeno bagiralai amayuna ligelongana gendogi naira sana nuye na inabai weni lalawa onro monok lo yejini dalale guruk nani so mele rungani wara racha mala le finance le Kajiado County
aisome ele tung'ani kake menye taa kopeny. Ore ake enoolong naageluni paaku chama le finance nainepu nkera ormaasai pookin apa natipikaki impala enye draw neeku kipromoti enkiyini ooloreren pookin meshomo Noongong nepuo noo Kitengela noo Kiserian aisuma nibokini irmaasai ine. Nalotu ake etii ele lelo latudumua naisom te mpisai e county omeidipa najo ketushukunye oruata sai county. Namayieu ore ng'ole ake peeku ninye oyieu governor nayiolou ajo etii oltung'ani ena mataboitare naa. Ore taa ena nalimu ele entaari naji eshomo Narok nelaaku county secretary neshukunye neeku county secretary neeku orministai le education neeku orministai le tourism tine teipang'a alo senate woi ama ilo tung'ani koltung'ani omoni. Neeku ayieu naliki ntae irmaasai ajo ore entoki nayiolounyeki nkarambo ajo esha era nkarambo boi are. Eetai nkarambo nainukunuk naapuo neetai nkarambo naajo irmaasai eeta iltauja. Ore oshi enkaramboi naata oltau naa enkaramboi narok abori eheka dii ina aramboi. Ore naa ena etii enkaramboi ene nasha. Neeku ajoki ntae ildala le kutuk ele ore taa nche yiok kira irkisongo kietuo taa yiok ene nikigira asipaki ntae aitobiraki. Ore ng'ole leseki kang'ae lemeyiolo ajo enyor orking'ole torkisongo. Paijo erik apa ina olong aa seneti ing'oru paa taata gavana Merik. Ele tung'ani oota empuris eyiok alang iltung'anak pookin. Emele tung'ani tung'o larrabal lolorika. Emele tung'ani tung'o larrabalikio lelenku olorika. Atii taa emisa nikitotonio pee epal ele tung'ani olorika apalikio lelenku. Paijo apaliki ng'ole pee mikinyorro siyiok aang'or. King'or ele tung'ani aitobiraki. Governor mtarajiwa aata report chama le Council of Elders Oloitiptip Richard. Atiaka duo roroki iyie niroroki ena tumo pookin. Etalaikine duo kietuo tenkoitoi netum enatolua neshuko kake atiaka roroki iyie netejo kira tenebo. Metamayiana ntae Enkai. Aya ntooshoki ilarikok inkaik. Aya DJ Mr. Birisha karibu. Ore doyo loshi sinkolio lataboisha. Oloing'oni martelekwa. Ore kijo ndoroi bor. Kilianga nganda lengoi. Nikintoyo oltuleta. Kintoyo mbeni atarkaria. Yanyole Moses Subat. Yanyole Birisha lai. Engerai sidai ye Moses. Nole isho ye Emilia. Nejo seina na yanga. Indire burgor gerashe. Oloing'oni martelekwa. Embangut sidai antodol. Oloing'oni martelekwa. Embangut dueng'ora. Oloing'oni martelekwa. Kang'ae naitanya ng'ula. Ntomono nemeng'akira. Siya beina naramboro. Ninya naitanya ng'ula. Kirkira ule meng'atura. Nejorgerao. Oloing'oni martelekwa. Nejorgerojo. Oloing'oni martelekwa. Ashe rolling. Ashe rolling. Ama rengarara ado. Asante. Ashe rolling. Ore rara nkaraki enkata naa ore enai edukuya pii naa enkanyit sapuk oleng tedukuya Enkai eshumata naishoo yiok orkekun sidai laijo ele neyawua toi ninye yiok mpaka kulo ng'ong'ueny Kiserian amu itu kining' loibakia naata enkanyit sapuk oleng tedukuya orgavanai lang mtarajiwa senetai Oleseki larikok otii naa tenebo yiok Mheshimiwa Nkokoyo, Mheshimiwa ajo naa sinanu Olowuasa, Mheshimiwa Parseina, nelo naa toi daktari wakili ajo naa sinanu olalashe lai Ole Konana, Mheshimiwa Deputy Speaker DK Lang, emisa laitoriani
erikito Archbishop Ole Tangwa enkitoo naatoyie erikito oltasat Ole Nailole olari oitashe tene loopapa irkitoip loshon oorumate tene olosho loorkankere laanye kitii telekekun airoroki ake ntae pookin tenkarna Enkai ajo entasipa pookin misisi olairoriani emairorokinoto duo ene hip hop emairorokinoto naa duo ene hip hop ashe taa ore taa nanu enaatudumua tendorrop naa kiyieu nirorie iyiok osenetai lang meshomoita saai neyieu nirorie kuna TV-ni ajo naa sinanu naitasheyieki taa nai nanu pairoroki ntae toldakikai obo natum naa sininye atudumu miroro nekingila ashukokino naa program tadua naa ajo itu toi oloshon tene olosho loldala lekutuk ake oiroro tene eton itu kuldo kulie oshon niroro kuldo kulie arikok itu aspirants pookin neeku kaomonu naai ake ena rishata tenkanyit sapuk paayaki nanu iroro oldakikai obo nadumu naa oleseki mirorie iyiok amu ninye naa duo orkekun lenye duo ele nekishukokino enda nkae program kakitoning'unote taa ashe taa oleng aitambua taa toi arapalai Ole Ntati aitambua oleng naa ashe oleng ore naai amu kiyiololo nanu ejo olebirisho oltung'ani litu akata adol nitu akata aning nanu lo naa kira taatoi irbungei aare amu nijia naa etiu eetai taa ololtung'anak neetai elde likae nara taatoi nanu ololtung'anak eetai taa oloipang'ita neetai ologira ajing'u naa taatoi logira ajing'u amu kaing'ang'ang olake kake ole ajo aitoojo taata oltung'ani ole matoomonoki duo Enkai eshumata amu ninye naishooyo kake ore taata ena maanut Enkai akingira aning'uno ore naa duo nkaik ainei ashe taa oleng kuyialai ore taata tendorrop mheshimiwa Seki naa kijo ashe amu iyie oipoto kulo maasai nitamanayie nekitaa yiok oyie encholiet amu kiriamarie oleng nataduata ajo itosotishe sera amu meekiti taata oltung'ani oitum iltung'anak oobanji emetisa taake enetoki iya eketii enetoki kijo ashe tenkaraki ena damunoto nimpotu irmaasai nilotu aibalakinye sii enduata ino tekulo ng'ong'ueny aning ake ajo amunya kulo ng'ong'ueny ore amu kira lenkiriamari akajoki nanu kulo maasai oing'ua lubot naing'ua karibuni oleng naa ashe taranta inyi niponunu aaku tenebo yiok naa tene telekekun kiponu aining osenetai lang eneliki yiok ashe oleng ai meekita sapuk naa naigil ajo ore amu kaigil ake ashukokino ena program naa kai naya ena program tenkanyit sapuk nitaarisha osinkolio amaning'ito ajo etudung'okoki osenetai osinkolio esipa taa peeking'amu osenetai nelotu airorie yiok nelotu aliki yiok enduata enye naa ajo naa sinanu peemekinyoroto naa pookin emanyito pookin ang'amu osenetai nekiomonoki olairoriani nelotu airorie yiok karibu mheshimiwa gavana mtarajiwa karibu yone irugo ajo sejar gavana ilege anjera erejo gaja dona lolonga ole sejar gavana ilege anjera erejo norma saina lolonga ole sejar gavana ilege anjera kirodua yone ironingo ole sejar gavana ilege anjera kanga inaranga mo mayorode tenero ringi shuria narehara esiba dentro lolua ajo nyorisho yangara yeri gore nesida yole irangoro yolo shola masai nigiro ningo ajera lareroni ore mbage newe inegiro lolua jende ngorigore irori goga undi larintikira na oranga inano getiwa ashe
Asheroleng. Mheshimiwa Ngogoyo, hapa iko watu. Haya, tuketi tafadhali. Maroro ni roi, mairoro imbaka nikiru ni pookin. Kulo tung'anak oitashire embata olchani te kulo maroro ni tafadhali. Okay. Naona kama ile ilikuwa ndio inashika. Asante. Mrs. Yesu. Enda super pookin. Hamjambo. Mbona mchukui salamu? Hamjambo. Hamjambo tena. Niko na assignments 3. Ya kwanza, simngependa kujua familia yangu kwa haraka, mke wangu, mama yangu mzazi, ndugu zangu, brother zangu wote na my sisters, watoto wangu wakuja hapa. Na hakuna ule ataongea. Nitawa introduce tu peke yake kwa sababu ya time. Maroro ndio si yake. Maroro si yake. Amikidollara roi. Tafadhali, tuketi tafadhali. Wakuje kwa haraka. Kwa haraka tu kwa sababu mero rungale mero ormari na menjaredu. Kore na ilda sadi lang kitua globa pa loje ni langa ngole segi. Tafadhali otu. Pa introduce ndai pokin niki boboge na atoni. Yes. Iro rajo ngidongi bogin. Iyo la jara ke garong ngidongi bogin na bun. Watu wote wanataka kuja, unajua ni familia yote. Lakini immediate family. Aya, mama wewe kuja hapa na shosho. Tubogira deni. Aya. Hii ndio familia yetu. Hao ndio kina baba. Yawangaina. Hawa ndio kina baba ambaye niko na wao hapa. Huyu mwenye kofia ni ndugu yangu mkubwa. Ore eldera sat na ninyolda sat kitok ligiara de nelo seuri na nelo lekai baba ngona jito na rende nda shode ndemi kidoli vizuri. Enyo kudo mbaba. Tinyanga kide ne wei. Ninjelda satiki tuak lenga ngole segili kiata. Na renkanyi sapo kolente ngaraki ninche. Napenda kuwaambia asante sana kwa sababu mmenishika mkono ninyi wote, na kwa sababu ya wakati, kwa ruhusa yenu ningeomba kuambia mketi tu, maana ninawapenda sana na asante kwa support yenu nyingi. Asholeng. Huyu shosho, angalia pande ile shosho. Huyu shosho ndio mama yangu mzazi. Na nampenda sana. Kwa hivyo nataka tu nimtambue, anaitwa Emily Sinkilian. Ni muombaji sana, ni mtu wa Mungu. Si tumwambia aenda aketi. Asante, shomororoda. Aya. Huyu ndio mama ya watoto wangu. First lady. Anaitwa Ruth ama Mama Timo, Mama Helen, Mama Stacy. Yeye ndio mke wangu na ninasema asante kwa support ambaye pia amenipatia. Ni muombaji sana. Leo saa 11 ameniamusha akaniombea. Na mara nyingi ananiombea kila wakati. Nataka kuutambua na ninasema asante. Mungu akubariki. Asante sana. Nataka kusema, wacha ni zungumze kwa mafupi. Maana taifa, nchi ya Kenya na county inanisikiza. Isipokuwa hao watu wote wananisikiza na wananiona. Saa hii kwa Facebook page ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua
iko na watu zaidi ya 22,000 wananiangalia. 22,000 people in that Facebook page wananiangalia. Na iko live. Sio ni heshima kubwa? Nataka kumwambia Rigathi Gachagua asante kwa support yako kubwa. Ya pili, Wakenya wote na watu wa Kajiado ambao wananiangalia na ninyi ambaye mumefika hapa kuja kushuhudia hazma hii ambayo imetoka mbali, si ya juzi. Nataka kuambia watu wa Kajiado, mimi naitwa Seki. Hiyo ndio jina yangu. Hata huenda wengine hawafahamu jina nyingine. Haya, wacha kidogo kwa sababu ya kuongea na hii kitu. Wacha kidogo tu, alafu najua hiyo ndio siasa ya town. Na hiyo wa Masai saa nyingine wanachukia, lakini hiyo ndio tunajuaga sisi tu. Haya, gonga kidogo hiyo. Fufusela. Bas. Tena. Pande hiyo. Bas. Asanteni sana. Inararo isi ya set town. Ninya dina imunye lungana. Messi Yesu. Emenija. Nataka kutambua viongozi walioko hapa. Ndugu yangu Mheshimiwa Ngogoyo, ambaye ni rafiki wangu wa 30. Kidogo tu sasa, tuache hiyo kidogo ndio isikike vizuri. Huyu mwanaume ni Orimishi. Nejo rakabudia yo dalalai. Nejo dalala kutuk. Origile kui. Ninyele. Ormurani. Pi. Ni teusho. Neji Ngogoyo. Ashe my brother. Nelo dongani ojala kunana. Moses Kunana. Wale le dongani ojo kunana, huyu ndugu yangu Kunana, yeye aliposimama katika term ile iliyopita 2022 alishindwa na kura 87. 87 only. This time round Kunana wapi? Bunge. Si ni kweli? No dalalai. Origilegui. Orimishi. Messi Yesu. Koroldo ngani ojo mgara Moses. Ndasho. Oru de kolora lalene. Oru bogene newe. Hiyo ndio kazi yangu ya kwanza. Yes. One ndio alasa robolo diene. Kage ngo najiba bayi ngo najiba no maisho dor morani ngo njiba no. Eko najiba bana. Asherole. Aroli mona yesi ya kunana. Oldalalai, Orimishi, Orgilegui, neira shere bunge te West. Engara isida ye Moses. Na ninye orbungei laata te Kajiado Central. Ronyoraidie. Marudua ngai ole berisha. Ngai kole berisha. Yo media adu na trend. Ngai kole berisha. Bas, number 1. Magure na imbagi Mheshimiwa Ngogoyo. Nele rungani na ageji Mheshimiwa Daktari, wakili, pastor, Emburengei,
Olayuni lo siria oibor ilala isirire. Ning'uar kabutiei. Ashole my brother. Ore ele tung'ani dorop ouyene. Ore ele tung'ani dorop naa keji Zakayo. Ndaye ojito. Etanya. Keji ele payian ole Parseina. Na entoning'u taa tunyamaze kidogo. Ore ele tung'ani naa keji ole Parseina. No oldalalai. Na orkilekui. Kajo dewe ning'u kulo lenakop. No olorkaputiei. No ololaitayiok. Ore ele tung'ani tashe ntaa miare aing'oru olorika le bunge. Nasema huyu ndugu amesimama taa 2 kutafuta ubunge katika sehemu pale Kajiado East. Kura haikutosha. Lakini sasa Jumatano. Sema Jumatano. 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 Huyu ndugu mimi najua mahali ataingizwa. Lakini kwa sababu sijatosha kumtangaza. Hii Jumatano huyu ndio taifa ya Kenya itakuwa inamwangalia na atakuwa msemaji mkubwa sana katika taifa hili letu la Kenya. Mungu akubariki sana. Ore kulo are pokira are orubo ndenye kidogo. Na enda nyura duo eng'orishoro duo lo Maasai. Ore ele tung'ani neji Garang. No lena team. Ore ele tung'ani neji Olene Eliang. No lena team. Na ore le no olor Basindei, lor Molelian torkaputiei. Ore le no olor Mogesen te wasoro ke konyokie. Na oldalala. Ela yolo orkitoip. Erimirishi. Jamani kanya ajo kirkitoip. Nyodo ajo kirkitoip. Ema patoni. Njolda sadira otonopeny. Ni okolo kulie wari. Nyodo mabeti atoni. Nden mukai mketi. Nyodo ajo kirkitoip. Irohosa iken irkitoip. Itwaiken. Oripiron dalo orkitoip. Yeah. Ngoja kidogo hiyo hakuna sauti ya Kiswahili hapo. Hiyo ni ile ya ndani kabisa ambayo hakuna translation. Ore le rasat na keji Ole Musana. Ninye raagara nanu ba advice. Amolo la jila. Yaku oye ambo wale kai pole pole kulo ran kaputi. Keji Ole Musana negere ngoro lorika le bunge. My brother Shomororoni. Asholeng grayaba. Ore ra kulo lewa pokira okuni. Na hawa pia ni Iltalala. Rikileku eng'oru elolorika le MCA to Oldamat Ward. Neji Collins Kobai. Tenebo Ole Kilel. Oldamat no Oldalalai neng'oru MCA. Asho lenga njomentototi. Ore le Morani na olenga ngole marandaro orkaputiei. Ketii enga ngole marandene. Imeketi Nelo. Olenga ngole maranda no lalang negira ing'oru olorika le bunge le MCA tewei nejo Olosirikon Sholinge Ward. Ashe my brother. Thank you very much. Kama hosa ine mpaka ine emedola ajo mikigira aibatisho olarrabal. Kaina jonji. Nataka kusema ya kwamba leo ni siku kubwa sana kwangu na kwa watu wa Kajiado County. Mimi ninajua mnanisikiza hapa, mnaniangalia hapa na watu wengi wananiangalia katika runinga na katika mambo ya Facebook page na Twitter na kwingineko. Nataka kusema hivi. Huyu Seki
ni mtu ambaye ako na experience kubwa sana katika mambo ya counties, mambo ya devolution. Nimefanya kazi miaka zaidi ya 25 katika serikali ya ugatuzi, wakati ule tulipokuwa katika mambo ya county councils na wakati tulipoingia katika county governments. Nifanya kazi hiyo, nifanya kazi tangu wakati wa Ole Muya na Saitoti. Nimewafanyia kazi kama mfanyikazi mkuu. Experience yangu ni kubwa sana. Mimi ndio nilimleta Mheshimiwa Gedenye katika uongozi alipoingia kama governor wa kwanza county hii, na nikamsupport sana. Nikarudi katika Ministry ya Devolution Nairobi, nikaenda Mombasa, Nairobi, Narok kama county secretary, nikaangalia, nikasimamia na nikasimamisha county government ya Narok kwa miaka 4.5. Hata huyu mjumbe anaitwa Konana, mimi ndio nilimwandika nikiwa Narok. Mheshimiwa Pash akiwa pande ya Loitoktok, akitoka Loitoktok akija Nairobi, Narok, mimi nilimwandika yeye kazi through Mheshimiwa Tunai ambaye tulikuwa tunafanya kazi na yeye kwa karibu sana. Kazi yangu inajulikana katika kaunti yetu ya Kajiado na hata kwingine kote. Na record yangu ya performance yangu inajulikana zaidi. Sitaki kujieleza zaidi ya hapo. Niko ninajua ya kwamba hii experience ambayo niko nayo katika mambo ya ugatuzi, devolution, ni kubwa sana. Mimi ndio nilianza mambo ya devolution county ya Kajiado na Narok. So siwezi kuja kutafuta kitu sielewi. So mimi nataka kusema hivi, wafanyikazi wa county council wa zamani na wa county government ambao wamenipata wananifahamu. Ujuzi wangu katika masomo yangu, mimi nimesomea udegree wangu wa kwanza ni mambo ya HR, mambo ya kufanya kazi na wafanyikazi wa shirika zote za uajiri. Na inajulikana. So my first degree as a HR practitioner inanipatia mwongozo na kutambua ya kwamba hii kazi ambayo tunahitaji kufanya mambo ya administration. My second degree is in administration, MBA administration. So sibahatishi kazi hii. Na nataka kusema hivi, wewe ukiwa na makosa yako kidogo kidogo nataka kutafutia seki, enda katika chuo kikuu cha Desta, enda katika chuo kikuu cha Kemu, Kenya Methodist University, angalia degree zangu. Na tuko na miaka 2 ndio tuende elections. Wale ambao wanataka kucriticize na kulete mambo ambayo haina maana, enda huko, enda kwa hizo mashule, miaka 2 uko nayo kwenda kutafuta mahali nilisomea, alafu ulete utuambie ni wapi hatujasoma. Ndio hiyo maneno isimame kutoka leo. Ya pili, nataka kuambia watu wa Kenya na wa Kajiado, nikiingia kama governor wenu, wafanyikazi hawa wa serikali wa county, I am telling you, utapata kiongozi ambaye atafanya kazi na wewe bila ukabila, bila kushutumu watu, bila kuharibu kazi yako. Nitahakikisha ya kwamba hawa wafanyikazi wa serikali wamekuwa motivated, watu ambao watakuwa wanafanya kazi wakifurahia. Lakini ile kitu pia nataka kutangaza hapa, nitahakikisha kwamba nimesimamisha mambo inaitwa corruption. Ya muhimu ni wewe kupata haki yako, na upate haki yako ya mshahara yako,
upate allowances zako. Ukienda Ngong, ukienda Rongai, ukienda Loitoktok, ukienda Kitengela, kutoka mahali pako pa kazi, kutoka allowances zako zinaingia kwa benki yako kabla wewe kutoka kwenda kazi. Mambo ya mfanyikazi ikitengenezwa na kuboreshwa, hawa wafanyikazi wataweza kuhudumia wananchi wetu wa Kajiado vyema. Kwa sababu huenda kuwa tuko na shida kubwa kwa sababu ya wafanyikazi kutokuangaliwa na kupewa haki zao. Talete hiyo usawa. Mambo ya pili, kwa mambo hiyo ya uajiri, I will make sure that my brother Ngokoyo na MPs wengine walioko hapa na MCS ambao wataingia, County Assembly yetu ya Kajiado nitaipatia kipao mbele, na County Ward Fund ambaye saa hizi huenda ni 30 million, mimi Seki nitahakikisha ya kwamba nimeweka over 50 million kwa Ward Fund ili tuweze kuwa nayo, na MCS wangu watasimamia vilivyo hizo pesa. Nataka kusema ya kwamba mambo ya maendeleo nitaipatia kipao mbele. Town zetu, municipalities, big town zetu zitapewa kipao mbele. Hakikisha ya kwamba town zetu ziko na budget yao ambayo inasimama, na hakuna kusimamia tena na mambo ya department. Itakuwa inasimamiwa na municipality boards na manager wa municipalities. Pesa ambayo itakuwa inasimama kama ya ministry, ili isimamie mambo ya taka, mambo ya street lights na mambo hiyo ingine yote katika town zetu, maana ni mahali kubwa ambayo tunapata ushuru katika kaunti yetu ya Kajiado. Ingine taka kuwaambia watu wetu, mambo ya ardhi ni kitu muhimu sana. Nitaweka kipaumbele, taweka kipaumbele mambo ya ardhi, maana tunajua kwamba tuko na shida kubwa hapa. Mambo ya health, education, infrastructure. Mambo ya infrastructure nitahakikisha kwamba mambo ya barabara, hakuna ward, hakuna constituency haitakuwa na mashini zake za kufanyia kazi, ambaye it is county owned. Itakuwa inasimamiwa na watu wa county. So wacha, maana kwa sababu tuko na time, tutaendelea kuelezana zaidi na kuambiana mambo ambayo tutakuja kufanya pole pole, na hawa vijana wa university na vijana ambao wamekuwa hapa, ambaye nitawapatia kipao mbele katika uongozi wangu. Nitahakikisha ya kwamba, na kina mama, nitahakikisha ya kwamba nimepata nafasi tuongee pamoja one on one. Hata mkitaka kutupeleka katika zile interviews, niko tayari kila wakati. Maana ya wakati, wacha nisimamie hapa. Mambo ya siasa kidogo ni igonge, si ndio? Sinipige kidogo siasa. Nyinyi mnajua kwamba mimi ni kiongozi ambaye nilichaguliwa na tiketi ya UDA. Lakini hakuna mbaya kama kudhulumiwa na kutokutambuliwa na kukosolewa ukiwa na wananchi ambaye pia wanakupatia mwelekeo fulani. Mkutano kama huu leo tulichagua kuwa hapa leo kwa sababu ya dhuluma na madharau ambaye chama ambaye nilichaguliwa nayo iliweza kunifanyia siku pale Sajiloni. So mimi nikasema sitawezana na madharau, because ninasikiza watu, na chama ambaye sasa hivi tunaenda kuilete Jumatano ijayo inasema lazima usikize mwananchi. Na hivyo sisi tunasema hapa ya kwamba
tunasikiza ground. Na hawa watu si wajinga. Hawa watu wanasema tuko na Seki. Na wale ambao wanasema kwamba Seki hana wa Masai, hawa ni kina nani? Kangari ena. Kagwa rungana riko logara Masai. Ena soito. Kaina nunajo kilala sharala inei. Ebaro doldo bi yolo wajo itumutumi mira isere dongolo nginabon. Amere ndogi na iboyana. Meta. Mimi nataka kuwashukuru wote. Watu wa Dallas, asanteni sana. Watu wa Eldamat, asanteni sana. Watu wa Purko, asanteni sana. Matapatu, asante. Irikisongo lang, asholeng. Narama yananda ya madol nandai, adol alchama laide newe ile group ranch. Ombiri ni asholeng, my brother. Nadol na lashalai Livondo, asholeng lashalai chairman Lekimana group ranch. O treasurer lino. Lala sharala ini lorga butiei asholeng. Na washukuru sana. Watu wa Kekonyokia tukiongozwa na Mheshimiwa Konana asholeng. Tuana lolo dogilani toduana ide newei asholeng. Barama yananda yanka yoleng. Tuana la ini lonta uni Kajiado North, Kitengela, Sinya, Kajiado Town. Mungu awabariki zaidi. Nawapenda sana. Kwa jumla watu wa Kajiado County. Na mimi najua mko na mimi kwa hii safari. Si mko na mimi kwa hii safari? Tuko kwa hii safari. Kwa hivyo nizungumze na Wakenya. Ngoja kidogo. Si hii ndio declaration. Wacha tusikize watu. Kajiado Town. Asante. Sasa tuko pamoja kwa hii safari. Kiti de nebobo inda na safari. Kiti Maile vyesi yanga ire nige dola je kiti de nebobo na safari. Kwa hiyo safari. Kwa safari hiyo. Asanteni sana. Bas. Maile shishona mumelelega na safari. Basi tuwe pamoja kwa hii safari. Na mimi nataka kusema ile madharau mimi nilionyeshwa ni mbaya sana. Wakati mliponichagua mimi nikaakilisha ndugu yangu anaitwa Kiroken akuwe board member na chairman, akadropiwa. Kasaidia nikamwambia rais amchague amappoint ndugu yangu Letutui, akadropiwa. Nikapeana jina ya mheshimiwa senator Mary Senator, akadropiwa. Nikapeana jina ya kijana huyu wa Tutui alikuwa anaitwa Lekina, akaenda mpaka interview na akatolewa hapo kwa hiyo interview. Nikapeana jina ya mama wetu anaitwa Emily Kiparki, akafanya mpaka interview ya kuwa PS, akakatazwa kupata nafasi. Mimi nikasema serikali ambaye nimetembea na wao nikazoa kura zote kumpatia, jameni, kwa nini? Na nikaenda nikamuuliza rais Mheshimiwa William Ruto, na nikamwambia Ngogoyo, sitaenda peke yangu, nitaenda na wewe. Nitanganya, kaniambia atanipatia mtu wa IBC, kaniambia atanipatia commissioner mtu wa commission wa National Lands Commission. Sasa jameni, ama dona aite sebara tenekile joldungani la larin pokirari tangara igara lungani oronda de mulango lojo mejingele hajongole makora idi amari mekura igaja idi amari kaito gengoru la kaishore nelo kunye ninye la kaishore nelo kunye nyo olchore ore belo kunye olchore nadum
Eranyamali eraba ngarambetiki. Yankara yolchore lanyaka atum ngejuk. Neton enyamalu esidai amu ikindong kulo tung'anak ilarin aare paa ikipuo aidong pookin aosho biding'a temusho teidie wei. Anaminja retiu. Emenija. Naa sidai taata amu metum ele tung'ani enoshi kiti oriong nang'idare nendu taata ora pookin. Nasema this time round Wakenya wamekubali kwamba hawataki mambo ya uongo. Na basi nataka kuambia hao Masai msiwe na wasiwasi. Na lazima wa Masai waingie ndani ya mahali wa Kenya wengine wako. Sini sawa sawa watu wa Kajiado North? Sini kweli? Watu wa Kajiado East sini kweli? Sini sawa sawa? Mungu awabariki sana. Nataka kuambia hii timu yangu asante. Asante sana. Vile nimewasimamisha hapa, mimi nimewashukuru sana. Mungu awakubariki sana watu wa Kajiado South. Maana ninawaona kwa wingi. Jackson wetu ndio huyo. Wale Lalaito ndio huyo. Na wengi wenu mko hapo. Njoo doldo ngwana kiroge ngoru enejora isere. Na kainajo kilwana enda la molelengu. Enda wadole lengu amen nyora kulo rungana. Na ndora. Nataka kuambia watu wanajaribu kusukuma county kuambia governor kwa nini hao watu wako kwa seki. Kwani kara na nusu 8. Mimi nijiwe ndio nisipate watu. Kero digi diabo unanadi. Ni mbaba engusa singdai kenyole lengu biyolo wene ya Kajiado. Kajiro denguso le lengu biyolo wene joito Kajiado. Mheshimiwa Ngogoyo, mimi nataka kudeclare leo. Wacha hii mtu anaitwa Katoa aguse lengu. Haki ya Mungu ataona ile kitu hajaiona maisha yake yote. Chomo dimbo ngela yoni lengo binyibi yolo wajogeri la yoko marara. Migusa yo le lengu. Erangoro le lengu le segi. Waitu. Kingoro le lengu mpaka mwisho. Nejo na eji kanyo be ngoriro le segi. Ole lengu kanyo be ngoriro ni nyeruto. Nemere ndoki nitwenyera na Kenya. Tena alchamba yarumota. Tena robiani yarumota. Ore nena nigira ya wira mana nemene minyi. Nemene ngoronye. Kene ngoronye. Kene menye. Ya. Paka nyobe gira yini ninyal lungana lang. Kijiro dimi nyale lungana lang na ikinda shadama. Yes. Ijo iro ngai. Isanguyet. Mereremo. Egi yengolong ne nibungyo lelengu. Tana kaunti. Njo se ninja weekend ngonenya na ino tana kino suru shole lengu nenya da menye. Kage migiye una ininya le county. Migini nyale. Ne ikinda shegyo lelengu dama nikijokita bala enere nyamali ne enera makosa nata nikinta shegi nikijokita bala. Amo ikinte wairorie. Kinte nikinde weinya aya tushike nginyala aolelengu ora omeninye. Kage minyale kaunti yang. Meko kaunti yang ngide kaunti na itadoki ningaik. Nikirejo doi ore pisa ina gara ngamu ninye na ita mana roll dirishani nepik erguniani mene menye. Kene menye? Kene menye? Nasema hivi kwa Kiswahili. Pesa ambaye Kato anatumia kwa hii county kuzungusha kwa magunia na dhihirisho ya kwamba anatumia pesa ya corruption na si ya mama yake na si ya baba yake. Iko sawa sawa? Yes. Yes. Yeah. Ame sawa? Airoje shorge jana yene lo jongoko merabu agi yobeno. Ngogoyo. Kuja. Chemusha.
Salimiane kama unaniona. Macy Solaitoriani. Engori Macy Solaitoriani. Engori Macy Solaitoriani. Seki. 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 Wangapi wanasema Seki atakuwa gavana watatu wa Kajiado? Naomba kabla nizungumze tufanye Engorika declaration. Mnajua watu wa UDA, President William Ruto wamekuwa na madharau. Si wameonyesha Seki madharau? Sasa si lazima sisi tutafute nyumba ya kwenda. Tumekubaliana Seki ndiye atakuwa gavana watatu wa Kajiado. Wale wanasema kiwainue juu. Ya pili, kwa sababu sisi hatuko na William Ruto. Si ametuonesha madharau? Si ametukosea heshima? Akanyima watu wetu kazi. Sasa sisi tutakuwa watu ya Wamonyoro. Wangapi wanasema Seki asimame kwa Wamonyoro? Jambo la tatu, kwa sababu sisi hatuna mambo ya kesho, si tunasimama kiti ya gavana. Si tumesema chama ni ya Wamonyoro, katikati ya Rigathi Gachagua na William Ruto. Sisi tunafuata katikati ya Rigathi Gachagua na William Ruto. Sisi tunafuata nani? Tunafuata Gachagua. Wale wa Gachagua tuinue rungu juu. Sasa naomba tutulie ndio tuweze kuzungumza. Kidogo tu. Haya, niko na kidogo tu, wale wako hapa ndio tuweze kuangalia ma TV. Niko na mambo mawili nataka niwaambie. Tumekuja leo kwa sababu mimi Ngogoyo nilimbunge wa Kajiado North, tulichaguliwa kwa chama ya UDA. Na baada ya kuchaguliwa, Seki ndiye alichaguliwa kama seneta na alichaguliwa na kura 1130. Katoa hakupata hiyo kura. Lea hakupata hiyo kura. Seki ndiye aliongoza kwa wale wote walisimama viti za juu. Ya pili, hatuwezi kuchagua gavana aende atuongoze vile William Ruto anasema. Tunachagua gavana ambaye atakuja kuongozwa na serikali. Katoa anaweza kuwa na pesa, anaweza kuwa na maserikali na mapolisi na kila kitu. Sisi tunategemea Mwenyezi Mungu na wananchi, na hii Kajiado tutabadilisha. Nataka pia niseme hivi, tunataka tuwanyenyekee kwa heshima. Si lazima tutafute gari na tumesema ni ya Wamonyoro. Wiki hii tutakuwa tukizindua chama, na hiyo chama chairman atakuwa ametoka Kajiado vile Seki amewaeleza. Mutakuja tuende tufungue chama pamoja na Rigathi Gachagua kule Nairobi? Mutakuja? Wale wanasema tutaenda pamoja tuinue rungu zetu juu. Nataka nimalizie na kusema hivi. Kwa nini tumechagua tusimame kwa pande ya Wamonyoro? Namba moja, tangu 1963 nimeona Councilor Bene, nimeona Councilor Nailole. Tangu 1963 President Kenyatta alikuwa na waziri anaitwa Oloitiptip. Ametoka wapi? Si ametoka Kajiado? President wa pili ambaye ni Moi, si alikuwa na mawaziri wake ambao wametoka Kajiado? Alikuwa na Professor Saitoti na Sankuri akiwa assistant minister. Si mnakumbuka hiyo yote? President wa tatu ambaye ni Kibaki, si alikuwa na Saitoti kama waziri? President wa nne ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa na Odeko kama waziri. Akakuwa pia na Nyaiseri kama waziri. Kwa historia ya Kajiado, leo ndio mara ya kwanza sisi hatuna waziri, wakati William Ruto yeye ni rais. Anatupenda ama anatuchukia? Yaani Kenyatta, Kibaki, Moi, Uhuru walitupatia waziri. Kwa serikali hii Kajiado tuko na waziri? Kajiado tuko na waziri? Na sasa sisi tutamuunga kama yeye anatufikiria?
Jambo lingine, akienda upande ya Narok, akienda upande ya Iten, akienda upande ya Marsabit, akiwa kule anaongea kuhusu barabara. Hapa Kajiado Central, barabara gani nyinyi mmeitoa lami William Ruto akiwa rais? Kuna barabara imewekwa lami Matomato? Hapa Kangere kuna barabara imewekwa lami? Tunaunga William Ruto kama hatufanyii maendeleo? Tunasema hatutafuata William Ruto kwa sababu ni rais wa uongo na hana nini maendeleo. Hapo ni sawa sawa? Nikienda kumalizia. President William Ruto amesema candidate yake anaitwa Kato. Sisi sio ng'ombe ama mbuzi tufuate Sisi candidate yetu anaitwa So wewe William Ruto support candidate yako, naye sisi tu support candidate yetu ambaye anaitwa Umejipanga pia sisi tunafanya nini? Iko shida? Teams ni mbili Kenya. Kuna ile team inaongozwa na huyo rais na kuna team nyingine ya wanaume wamejipanga, ambaye sisi ni watu ya nani? Sisi ni watu ya Omiyala. Si hapo ndio sisi tumejipanga. Wangapi wanasema Ngorika, tunasema sisi. Asante sana. Haya, hatutamaliza mkutano. Yaani hii safari yote mbona mmeweka nguvu sana? Haya, tusonge basi kidogo, tuketi kidogo tena, tupange vizuri. Tafadhali, tuketi tupange vizuri. Najua hii maisha imekuwa moto. Unajua transparent tunaona. Tafadhali tufanye tu songe kidogo. Mheshimiwa DK, huyu ni speaker wetu na ni MCA ambaye ako kwa kiti. Wacha tumpatie tusalimie, kisha tulete sasa MPs wetu. Mheshimiwa Lowassa ukuwe karibu. Mheshimiwa tafadhali wacha tuwapatie nafasi Lama sailang enda suba erado yerade engolo nege rodosi yogi marga burje kekera bonwa isapo o senetaila o leseki enor gavanai ore ramdiye yo erende ore ramdiye yo excellency de dog na bay yo igra omoni yeno lo sholo ramdiye kekera jore lo show mon lege masira nege omoni yera nganye sabu golenga jo ntapai amoro lo sholo ramdiye kidol ngolle era assignment abona unation dai kidol ngolle aligi grai sindanare egwerura na gararga buriye ya iglare arashuni na unation dai assignment shomara ila bole simu ngora yendumo na rosho gireod na jolo sirgon ngora yendumo na rosho gireod na jene girengala ni ngora endumo na rosho girega buteno to maroro wendumo na rosho gireginyawa njage bemelo shiage rungana ituruhi le constituency muzima nikilorwa igiliwan elungana lele kintew ne kiar dia igisha jogi agiria mheshimiwa Seki Elori Kalagabana lele na nuko kiti kilea nikirajo mheshimiwa Seki olanga mheshimiwa Seki Seki ishikeno wana rayanga ore dana ngarangi tujana ikutumongona la kisongo kwero kankanye sapok tangara kulo principal line kankanye sapok enjo maisho chairman mi represent kisonga amuru dara kitumokolo ro aya amekona jibo ngere lo besi salalo yani ngare ne ko na rumo ore na maningeji jonge do budube kibana ana ikiako bor kisongo agra nune kilibane hajo ama roi kanda sana baba kisongo na roishe kiro iki ya orori kalagafana ilari komon
kiroki ya edi olengedenye orega le deputy maro ko la hangiri okulo marabato okulo bunyoro bokin orga bulie kanga na dia kanga ya ro ngori karyo ya kero ngori karyo ko ne ne sene edi ala ba yo le sunguya le dogi yo ke legai le bungele centro le dogi yo degen du yo ke lorika ulo yo ewe ra munda yake irikisoma di lorika oye kase barna ikwana esi ba yo lorika ero sema ba la mukir kidiro ra to igara yo ore lorika megi yo ra yo ko lo do megi yo south megi yo kirkisongo ay dinda dara la simba yeu o mi yeu na emele kai oleseki olenga oleseki ole mure biene na mana lagato Allah jalla ya wala he Allah jalla wa jalla Allah jalla wa tere konde saina ata unarabo yaru ya baba beria ga maendeleo kadore dara kini dogo inyo nenge mulale jogo namuka tongolo wal masai ndo ngola muka na yoro biro olelembu oyoro Allah ikime yogo na namuka angoro ho nemele kai ngai oleseki orenga goleseki orenga ike ngokoyo orenga ika bash mera gara ne bare na safari oyamila na yoga muguru murhere yoga la yola la iseri dialo era ekinda bawe na rogi pa ora bondo na goro nyela gaja ka egire jorro iyo ore lori karara ameru mure rara ngobang ore ngobang kiari hore ngurai ngalifuni tikitam naku mayolo re ananji ajo kanyi ari hore ndai emile da na yoga la rabala mu kinde bara yo kinjo bona muka kimbanguru aje ngala rabala kekrane nebo engula jina do ngai ko leseki maradua bas enda ngamu lori ka mewu raro lori ka olo linji enda ngamu ayira gena na appreciate la chelango bori ene jolebe yai na treasurer lekimana na kaomo na gebe irorogir payani niki jogiye be yor gilikwade ne kwa kitu about pash enda yolajo ekiara pash teletim emenija na kajori na nogeti aga around the way kaga ara be yaita likise yo niki jasho leng nijoki kitite nebo na orimirishi rage sininya pash na yako enda damudo na arbayan oboli arara de tendim ashe aya amairo ginoro rabo ihe baba do wiela do yare endagiro ni dana lebe do ngori yankai ngona giduo emi yolo ra da yo na kanyore ngorori yegna na bolong eme ko na aya de do na do seki seki asholeng ore rasa nano tena sana la iroke alla shelang ule seki nala iroke ngokoyo poleni amo ore mheshimiwa parashina erie ne wi arare abau na gere jomba yangara na rumoka ke ngai tumo dueti eserikali sabonari wala mai ne gwegera abau na kata ni yolola to ormahani abai lo ore rayo larin digram ligin por esa pesho ore golari nare ligin rodia lo bunge daga jado south ne megure du yogi arasena ore na jogi ndana ndo giringu nyake ore na po kamo ho sorua kanyo kama esa dedio lelele kanyo kiye unigi jogi ndai era mana yengola na gereng ireru ngole rara kabutiei neloru alor kisonko niki yurara niki jonde loru dalala kuruka amengoki yeu rengere ngarai mi yeu engere ngarai mi yeu mere niki jogele lengwa amraba wa ma ewe nedim
iyieu naaji nikijoki ore oltung'ani oyoki aroro nkejek olelenku naa oltung'ani ororo nkejek nijo nolelenku nikitayu duo ajo leseki ake oidim atabai. Oyie mikintanyamal iyiok intae nimiyieu enkiteng, kake ore Enkai neeta ninye Enkai kunenyenyek. Ore ng'ole piisho irmolelian itu isho bahati mbaya, ore piisho laitayiok itu isho bahati mbaya. Amaa taata sinye nitoki aiken enaaji aalaisir amu kira orkina obo, kanyoo makosa? Ya, kemakosa. Ore eniare, amaa ng'ole amu kena irkisongo nemanaa ena kiteng enaa eseenka. Amaa naaji enikijo njo aitoki taata alotu enaalo keng'oki toi. Oyie iyieu olorika elepie Enkai kenkunanji. Iyiok toi ng'ole ayautua lelenku. Enitoting'o lonkiloi 3,500 naetuo naing'ua kuku lolo murran kulo le paasha ayautua lelenku nitabaiki ntae. Nikijito ake sii taata kiyaki ntae oleseki enimintoki duo ashuko tesiadi. Ishukoko tesiadi? Enkunanji naaduo nkaik enitumuta. Enkunanji enitumuta. Ashe oleng metamayiana ntae Enkai. Ashe oleng. Ashe oleng. Kingira taata aitobirari. Naa kaomon ntae, aomon kulo tung'anak. Entoroni enaa kulo tung'anak. Aomon ntae tenkanyit sapuk. Aomon ntae. Entoroni peekitum aidipa. Mushoi taa kitii. Ematoroni. Peetum doi nye kuldo tung'anak aatodol naatoi otii ndendion. Ematoroni taaduo. Ematoroni temusho tidie. Basi Mheshimiwa Gavana mtarajiwa ore naa tenkaraki enkanyit ino naa kayieu ninye naing'as aitodol nkaik oleseki. Ore nkaik oleseki entaduaki toi. Jiroro taa. Iya. Jiroro taa. As ashe oleng. Iru taa iro loshon. Iro orkisongo naa kajo taa kidipa lelo amu ore lelo oiroro naa kitosha. Ametosha toi. Kake adolta loshon kumok oiroro tene. Adolta ildamat, adolta irkeek onyokie. Kore naaji Sironga teniaba ildamat. Dakika moja taa peekindip. Sironga. Kore naaji Sironga enemetii. Kore oltung'ani oji Matayo teniaba irkeek onyokie nelo Sironga. Dakika moja taa ometadoyio enkolong. Haya. Entasupa taa kaunti. Kaunti atejo entasupa. Mokure taa kiyiolo nikijo amu ore oloro abanji neida. Kijo yiok ashe oleng ashe larikok lang pookin otii ene irpasani loing'ua wueji pookin ake ning'ua tena kaunti. Amu ena kaunti taa enatumo ilepa oleng. Ore enaaji edukuya lopayiani ayieu nining'ung'oi tendorrop amu meenyita enkolong orkingi. Enikununo ele orika le gavana. Oyie taa teisda piiteru enkiteng aisho nikincho ile nkedienye. Nipid nelo orkisongo. Emikincho orkisongo. Eewuo taata Central. Emoleseki kiata te Central. Ekintamanaa ena kiteng e gavana. Kepuku nang'otonye ilarin 10 nikireu West. Ekintamanaa ena kiteng e gavana tekuna anas pokira 5 naatii kaunti ang. Nabo najo. Ore eniare ajoki ildala le kutuk ashe oleng amu ore ntae naa nkishu teyiang'a aanyu yiok maetu apik ormishire taata enduata oleseki. Amu etunuta olayioni le Kanar enduata nitoti enduata netorripo duo neini enduata. Nikijo nji kore ntae ildala le kutuk etii nkishu aulo yiolo enaibainaki ang tenaa intilete torkarasha metushukoto. Amu eetuo nkishu aulo enabayie. Ore enabayie ai kidolta yiok ajo eewuo erishata emerai sapuk. Amu oshi olasho nake enkiteng kanyoo epiki? Entipikata oloroi amu idipa kule enyenak. Oloroi epiki katoo. Mitoki anak enkiteng amu oleseki taata etoiwuo kitanyonaki tena kiteng. Neeku entipika olasho oloroi amu kenakita kule nemen enyenak. Ajo metamayiana taa Enkai. Ashe oleng. Kore ira oltung'ani oji Matayo. Basi entosheki naa duo Matayo nkaik ing'ua ninye olosho lorkeek onyokie dakika moja. Baba. Nijita ore Matanda, Joseph Matanda. Teniaba Kitengela. Ashe oleng. Basi kalo sinanu aisho Enkai enashe tenaolong. Naitabawua yie enaolong. Ore aidipa nalo airoroki Mheshimiwa Gavana ogira ajing'u oleseki tenebo entim enye pookin olosho pookin
airoroko ntai pookin entasupa. Kara nanu olorkeek onyokie lewuaso lormakesen lompirda nidipa olchani kake kiroroki naake sii ntae idipe amu kietuo siiyio teniado. Natoning'a paelong ejo ele payian likinjindanare ejo kulo payiani maiteru maipiru entumo nabanji naa kajo ketu aikata adol ninye nabanji. Mayiolo ajo kanyoo naitanyamalita ntae tiabori. Aya sawa, entulia naaduo entaanyu irpayiani nche eponu. Aya sawa. Karibu sana orbungei lang Parashina. King'asiata nai peekidol ajo miti kake ashamu tabawua. Niaku atejo taa sii nanu. Aya. Matigira taa. Mainining'oto. Aya, atejo sii nanu. Ore apa elo natoning'orore obo. Otejo orpayian likinjindanare medoli entumo naijo ena oyiete maing'oru amu enia harusi ake etumi ashu ai epuo meeta enenye siasa. Ore duo taata ena kijoki nyaaki iyie ng'oru enaijo ena amu ekiti apa ina nikitoduayie kijoki ng'oru taata iyie naba enaa ene siasa. Ore enkae nikitejo leseki nikindipa. Kiturubaro leseki toonkolong'i nikitodua ajo oltung'ani lemeyiang'iyang' ilomon oing'or dukuya ning'or olosho neeta nduat naaya ele osho dukuya. Kining' ake eji eton eetae enkolong' naponunui aajo lelo oltung'ani ashu kianyitai etaa kinepuni iyiok kitejo ele. Tana keetae irpayiani outi kitejo iyiok leseki. Niaku ore autishoi kindipa sii iyiok amu kiata enkong'u nadol olosho nadol enerik iyiok ashu oltung'ani oidim atanapa iyiok. Kitejo taata leseki. Etejo apa irmaasai ore sininche ntare kuti naa ketumieki orbarnet. Kitejo tooldala lekutuk tene natoning'o nikidolta oshiake eji irng'ueng'ueny latoning'o eji kataake otalaikine ailepaki. Kitejo tekulo ng'ueng'ueny oleseki noore amu ninye otoriko kaunti tenkae kata te kura sapuk idolidolo taata. Ikijoki kulikae payiani peeripaa enetii aiperperare nena ropiyiani naatanya ees esiai amu eshomo etoolo esiai kigavana. Najo ashe metamayiana ntae Enkai. Ashe oleng. Wapi Jose kutoka Kajiado North? Jose? Ndio huyu. Haya, Mheshimiwa Bash, karibu. Ashera. Mesisi Enkai. Anta supa taapooki. Basi. Nanu reji Joseph nara olole Maranda. Aing'ua idialo Kitengela. Nikitishipate oleng anaa peekiponu. Ore taa yiok tene najoki Mheshimiwa Seki ore pikiwosh kona teidie etii ntasati nikitogirutuo nejo maakure kiyiolo entoki niking'oru amu Seki tosha. Nikitejo sii yiok king'ua Kaputiei Seki tosha
emnyita maing'oru olayiok lang oret iyiok amu etejo apa irmaasai emoda kulo lumbu enkai pooponi ai ilemeyiolo ele sina enkai pooponi ai osina lenkiyo nabo enkai pooponi ai ama oloing'oni lijo lelo leseki otipika oltung'ani olorika ama atipikata ninye ilo kitok olorika teine imenkurai eleseki kulie naatipika paa kanyoo peelo aar nelotu aitodol madharau temurua enye emataarto meibilo loisotok ometaa metum ninye enchembe nairemie olchamba meisiangai nayieu najoki ntae mataar maasai kekidoyio taas iyiok aapuo kaputiei nikitejo tosha ore amu egira orkuniyia looropiyiani amanaa kake kekinya nekigelu eleseki mikiata taa kulie omon kumok narala le matanda aning eji ele osho peing'ua papa negira ake loolaitayiok etu eli iyiok kegira sumaga tosha neeku itodua naaji olatoi murrani aitashe naa lalai ilo murrani ogira aing'oru MCA naa kitii tenebo najo metamayiana ntae Enkai ashe oleng. 1 minute. Aya, waheshimiwa ambao mko mahali hapa, tukianzia na mheshimiwa ambaye amefanya tukusanyike mahali hapa siku ya leo, Mheshimiwa Seki, pamoja na viongozi wote walioko mahali hapa, akiwemo mbunge wangu Onesimus Ngogoyo na wengine wote ambao mko hapa, na pia viongozi wa kanisa na wa Munyoro wote. Hamjambo? Hamjambo tena? Yangu ni kusema tumetoka all the way from Ngong, Kajiado North, tukukuwa na makubaliano ya kwamba sisi tuko nyuma ya governor ambaye ni mtarajiwa Honorable Seki ambaye atakuwa steering wetu katika Kajiado County. Tunaomba watu wa eneo hili na watu wote wa Kajiado County tuweze kushikilia gavana wetu ambayo ni Seki ili tuweze kuona mabadiliko katika eneo yetu ya Kajiado. Na niseme hivi nikimalizia, tuko na hoteli, iko pesa pale State House ni mingi ambayo ni mali yetu ambayo tumetoa kama ushuru ambayo inatumika kwa njia ambayo haifai. Kwa hivyo pesa inapokuja tuweke pesa kwa mifuko, lakini tujue kura ni kwa mheshimiwa governor mtarajiwa Bwana Seki Kanal. Niseme ya kwamba sisi kama watu wa Kajiado North tumeamua governor wetu ni Seki, mbunge wetu ni Honorable Onesimus Ngogoyo, na niseme pia tunaye senator ambaye ni mtarajiwa. Afuate nyayo za Seki na nyayo za Ngogoyo ili aweze naye kufaulu. Mbarikiwe sana. Asante. Baba aldaika yobo tanganyirino. Enda soba rabokin. Ore nanu nakaji Joshua Ngarabali narasi oloseuri. Naimwe ngo borgabudei. Na ore resebara kera yok loleseki be meto oltung'ani ajo agira liaji. Ore ntoki naawa yok lo kangere kulo narasati etejo apa entasat egila latim tenarong'atunye enarambari naa nayialatim amesipa tenarong'atunye oleseki tenaa embari enaa oldala le kutuk eking'asia toi yiok tenaa ntae oarita amu kiata tenakata ilkangere iltimito waare naa anara naaji mirara lelo timito kayieu najoki ntae enchom entishilate. Eniare kitoning'o ng'ole eji eewuo ledama adam ntae tendewueji nelotu amaa duo tesipata tonakata ntae olosho akaki loing'ok. Eniare amaa ilkangere kaisinaki loing'ok loosaiwal kaisinaki impegui amaa nkishu naing'ua orkeri ameeta amaa naing'ua naiposha ameeta oye entapal inkoshuak amu ore tenkoshoke ore ilo tung'ani oji ledama netiu enaa eitoishe motonyi naji enagor keon naa ore enagor keon naa endaalo ing'orie Enkai teneitashe naa keshomo ainining ing'uesin eiguana neyaki motonyi siri nelo ainining imotonyi eiguana neyaki ing'uesin siri nedeki apa
Nibakara na ngori na elo nyare ni rashi. Pa mai lo. Ola omonulo monde Jacob. Na elo ru ariyo. Na ore emowore ne remowo na na yo ja janga jembuata. Ya ore ramu ayira bikil tokiri lo lasho. Kabalino. Ashe rolling. Endo hegelda sarangai. Kore ala igwana ni lagandasi. Tenia bar marabaro. Ala igwana ni lagandasi tenia bar marabaro. Kore la rasat. Kore rajiro nija ore aspirants pogin le MCS ne bugu doyari ne. Nje bonu doya. Aspirants wote wa MCS. Emerio lagandasi. Haya. Haya. Kore alda sara la sariamu. Merona nare ni aba marabaro. Ndago tasegu. Wote hawataongea lakini hii ndio mizizi ya hii team. Hawaongei, mko wengi sana. Sasa nyinyi wacha mzee akuje. Haya. Endo hegela rasar ngaik gerana jengo. Meye ndahe kidogo meye. Adala yasna na jamira alrasat nego. Aya sa. Ara rana nwanganyir dogo ya engai. Nara nganyir dogo ya kinyabo kide diribungei ndedir gafanani lorongana ko ngoro senate lo ngoro county pokin nara nganyir dogo ya Kenya. Nara si ola lebreha. Nara loro marabaro. Nelorua na olong. Na yewu engai. Na maironga doru, kairon dorobu. Meero tung'ani lemeini tenkolong enye. Neyiolo enkai enkidetideta oltung'ani peepik enkoshoke eng'otonye ometupuku. Itu eluam enkai eleseki peitau. Itu eluam peepurroki enkoshoke eng'otonye enemenye. Kake ore tinena pookin oyie kilimu nikinyorrie lewa. Ore taata ele tung'ani eji eleseki naa kisimari tolorika tentoki nabo. Ore peidipi enanko elegelare nelo ninye aaku esenetai naa enkai pati toi ng'ole etii neimu ele lenku te kaunti neimu ninye te senate neji kidung'o ele lenku orgos pii nejo meeri kaunti metu itashe ai. Oye mana yormurali likitang'adi olowuaru kinasita niking'adi amuny kiarita niking'adi alaro niking'adi arkanjawoi kai iko pimba. Amara nemana tidie tekerai iltung'anak oojo kanyor peemibol elenku eleseki kai tipi iko piibol oltung'ani etang'adi olowuaru inasita olowuaru. Netang'adutua olowuaru tukul neji matare metua nememokoseta enkawu ibaikini nejo meeri metua aminyali kaunti amemuti irmaasai te kaunti natii ataa nanu esenetai. Irara nitotoi itumia nkulie kumok injori enkai ina amekiti toi ina. Ore eniare nasujuna maata taatoi nanu oltung'ani laiba tene. Kake tenelotu toi musho olomon naa kepuoi ake musho olomon. Irkagere nanu awaliki paalo nanu. Najoki mbaarake. Noona ntomonok arkangeri naa ninche taata ng'amaa naleng. Nooyeyio ntoitoshi naaning' emion. Nenapinap enkerai ilapaitin oudo tenkoshoke. Niokieki enkare boo nang'ou motonyi nabayie motonyik. Nimbung'ubung'u toonkejek ilapaitin oudo. Nerotoki ntoi nelutaki. Nejia taa etiu apa eleseki toonkejek inyi. Amaa naai eneji matare metua. Amaa ntomonok naalepito nkishu oloing'ok oodo nkishu lenkorika. Irukuruku metarioki eleseki iropiyiani tenkop inyi.
Enkai naa lalewa linyi liboitata tooruatin liboitata toombaitie nemebayie sumash neeta Enkai toltauja neeta ninche Enkai kamaa mbeu ena nemekure taa peepunye neetuo ropiyiani netii olowuaru enkoriong neekigeroki ake piidong'u ormusunguti nidong'unye neetuo ropiyiani naa kinosisho nena netaa kibooritai te State House neesipata oleseki enukaritai irukuruku misudori wene musho alo nanu aton amaa naa yie nejirara kuti amaa tormorua kitii enkang emeyiolo atepetai enchoto napeta oloiwuara kasisi nayatata toi enchoto napeta ormorua kitii enkang maana yie ormorua lonkituak ip ormorua lenkitok nabo emenchoto nabo teishore wenkai amaa enkitok nabo tenkang onkituak ip ketii taata yiolounoyu emudo najo ore ena mudo narrie enkitok nabo tenkang ore naa amu kincho ntae enkiyieu nikincho enkoshoke irmaasai enodol emiwuo ake abula tenkoshoke nibulubulu etemanyit naa kalo taatoi nanu aton ajoito enchoo sininche lai olorika aapartelekua derekita Berisha naa kayieu taata naomon intae irkangiri kake kaomon intae tenkanyit sapuk tenkanyit entegelaki taata sinanu amu agelu toi sinanu ntae ore peelotu olo leseki peelotu alo Senate meetai tormatapatai etapasha loltimito pokira are ore amu ntaa naa ng'ole enda kerai netulusoyie netopiro nenoto olairakuj nyiaki taata nta neele amu itu taata yiok ina enkitok nayieu neisho nabo nedung'o enaa emuny emuny oshi ekitok neyieu neisho nabo nedung'o neeku akaomonito ara ormatapatai kakaomonito tenkanyit naomon irpurko etii ene naomon ildamat etii ene naomon kaunti orkejuodo etii ene enchooki nkamulak nikincho support meimu taata enkayieni e Moses metoriko taa ina hema Enkai metagolie sii meimunye Enkai oleseki meimunye ntae torkisongo meimunye ntae toldamat meimunye ntae torkangiri meimunye ntae toloing'o le Nyeri meimunye ntae te pooki wuei nimikiata taa sii ormeeki lang ormeeki onyor iyiok alalang nimikiata ormeeki ojo ormeeki musana lang teneeku ormeeki ng'ejuk onyor iyiok maape ine taramayiana ntae Enkai Ashira ore taa tenkaraki esiai e kulo aspirants ore kulo pookin naa aspirants oing'oru MCA olee naa kumok taa kumok oleng naa siasani neeku mairunye nanu isho mic amu enaisho obo nelo enkata enaa mee nijia kake ijo taa ajoki taa orkitok nchoo kaalo rijito alo neeku kayieu ake duo ore kulo lewa niroroki iyiok toonkaik neshuko apuo atoni amu ata duo ntae ning'orong'oro meeta eninko piiroro ntae pookin tapala enjartano shomo duo neeku ya aya etii oltung'ani oji Maato laanyari orkitok nchoo naa kirore niaba ntae pookin ore Maato mayiolo Maato oyie eroroki ntae kuldo kulie tung'anak nipuopuo atoni amu kanyoo eneji Maato endeni mkae chini enjo mendoroni endeni yeah for fairness purposes endeni wote mkae chini Karembo enda mimi nataka kuongea Seki mimi na defect ya Seki pekee achaneni nayo sawa enjo chomo Maato endeni haya sababu hao watu hawezi sikia endeni haya wacha nichukue fursa hii
Hatupigani. Ngoja kidogo. Kwa sababu ya nafasi na mimi najua nyinyi mnatoka Kitengela. Huyu ndugu yangu anaitwa Karembo. Na ni ndugu yangu ambaye amesema leo anataka kuja kudeclare kwamba Seki ndio governor. Na huyu ni Maato. Oltung'ani lelo itashapa ta Kitengela ward. Na kitasho na olormagesen. Nejo keini tashajo oleseki tosha. Ajo asho oleng. Asanteni. Kwa sababu ya hao wengine tafadhali. Asante, asante. Asante Mato na Karembo na karibuni kwa timu. Haya. Haya, wacha sasa niingie hii wa Munyoros. Haya, mam. Ura yena nyaranga yudo ama girona. Tuko na mama yetu hapa. Naitwa Jennifer Moinget. Mama alisimama akatafuta kiti ya women rep. Wacha tusalimie dakika moja. Nipatie mheshimiwa Parseina tukisonga mbele. Haya, pigeni mama makofi. Hawa warado ni nala ya mawe. Messi Siankai. Kase bardungo yerar mam pole. Ardungo ye. Ardungo yolo sholo burgo. Nara dualda sart Clarkson. Karena dualda sart Clarkson. Aradua endelea. Ini debe na mama nero ni ya barburgo. Ashole. Senator Lang, Chief Guest Len Olong, Kanisa, Olosholo Dolale Kutuk, Messi Siankai. Loma saenda super. Kashe barasi na nuoleng tena irasherene na kaishenga yena she. Kaishenga yena she sabuku. Na ishenga yena she. Na ishenga yena she rengaraki enduata. Oro shenduata na ninye nayo oltung'ani niado. Senator Lang, all dreams are valid. Ore yeuna inoni yuni agor governor. Kayuna nunajo na ba ningin tomonok na ningen alelore kiti. Rejo yaba morinori agoti. Oti sinyunyake. Na jogi ngurenkai. Ngurenkai ya muorenkai. Na ninye nikiriki. Na ninye nikinap. Na rodua kulo principles pokin. Mheshimiwa Ngokoyo we ni mbunge wangu Kajiado North. Nataka kutambua watu wa Kajiado North. Hebu munipungie mkono. Najua mko hapa na leo mmefika hapa Dallas na mimi I want to appreciate you. Nataka kutambua watu wangu kutoka Kajiado North. Last election nilisimama. Nilikuwa na 22,000 kutoka Kajiado North. Na ndio mjue kidogo Jennifer ni nani. Mimi nyanya yangu ni wa hapa nyuma tu ya hizi miti. My grandmother. Mama yangu anatoka Kajiado East. Na mimi kwangu natoka Kajiado North. So in a short way, karara roshi duo engera ikirotera mu karengera ina nangarela ilasho engire nangaringishu. Amana na ore gogola ine nol dalale kutuk. Kanyobe amalo dua yole segen dua renye. Lo dalale kutuk yakini ngiraro. Embunga kiengai na amu ore inabirare le governor na yogi mbogi shira isere. Yogi ngaberara isere. Na gease ngai supati. Eronta kianyita kumoka muka yola ajo. Egiara ngolol team narodua Parashina na kutambua ndugu yangu umefika. Shema. Nimeona Lowassa. Nimeona Konana. I really have a lot of respect. Na heshimu hawa vijana. Na ngera ina ya mgara ringoro nyaltalala mgara ndo mono ni orkitoi. Na kayuna jorenne kanye tentaibirisha. Irara ngera ina nikiria maringole. Na kayuna jogintai madungra antai siadi. Nema engor siadi. Amungero shina na mnongoro nye na meneja. Pame anaron mara na bakulo mran ngera na ikosea. Ninjasi na nuwa mono kienkai. Na kila kienkai kungene nto mono ni. Na jogi merabolo nisho ye una rolta ujale nye. Ai shina nuna olori kalonto monok. Amuka itashe isere. Amuka rangole ngura ingalifuni ndomoni siet roi siet. Eki njosho kura.
ashe oleng neruo duo loshon pookin Ashe oleng ma. metamayiana ntae Enkai shukoko nerik ntae nitabaya ntae nkang'itie. Ashe oleng, ashe oleng. Mheshimiwa, 1 minute. Ashe oleng. Kanyitino. Nirara alahimbai. Ore taa enai edukuya naomonu ake mairorokinoto iltung'anak pookin lojito seki. Ele pedua naitanaurate. Nataka nione mikono ya seki. Ashe oleng. Ore taa in the interest of time naa kajo ake kaaji David Parseina naing'ua olosho lorkaputiei. Itodua duo enikinkununye yiok olosho lena resho nikitejo seki ndio governor 2027. Nabo ina. Ya pili kija ashe mheshimiwa senator amu tipika irmaasai emisa ekitaifa. Etejo naa yiolo sarero tene mikiata ormeeki lang walikae olonyorrake yiok kinkaja kisujaa. Ore tena nafasi amu His Excellency Rigathi Gachagua oinining'ito oltoilo lormaasai nikitejo ore olosho lormaasai ilo tung'ani taata kiriamarie. Ore neuni kitejo ng'ole yiok irkaputie kinchoo ng'ole olosho lorkisongo anake Kajiado South olorika le governor His Excellency Joseph Jamole Lengu orgavanai linyi loidipita endaa menye oing'ua Kajiado South. Kitejo taata mikingilie Kajiado South Mheshimiwa Pash olorika le governor. Ildala le kutuk kinchoo amu etejo apa irmaasai eetai inkishu kuti netii orkiteng' osinya. Naa ore ilo kiteng' osinya naa Mheshimiwa His Excellency Ole Seki. Ene musho keyiaa tooshi empurrore nemeyia enkae. Amaa toi impisai naagira aitamanaa naing'ua State House emene empurrore tooshi. Kamaa tormushaara lilo payian kebaya million tolapa. Kai oshi etumieki milioni 5 milioni 10 naagira aponu aitamanaa emene empurrore. Apa se eponunui aitamanaa nena pisai empurrore oinchoo metaa olchokut le kuna kishu account emepurri mpisai pookin mikimbirie olorika le governor inewueji. Najo sisi kama jamii ya Wamasai tumesema kwa kauli moja tutajiunga na Wakenya wengine kukomboa inji kwa mara ya mwisho na tutaungana na Wakenya wengine kufuata His Excellency Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Ngogoyo, asante kwa kuunganisha timu yetu. Asante Pash kwa kujoin the liberation movement. Loma asai kake utake ndae wei ni game. Ashe kake ndoki anya lomondo nguli olongi. Ashe oleng. Thank you so much. Ashe oleng. Kara sana nuankanyit taduka ya Maasai obanji. Mheshimiwa Senator lang Governor mtarajiwa tenebo bungei woti Pash tenebo Ngogoyo o MCAs orbunge le Beresha wala konana akeyie lelo pookin otii inewueji kaata enkanyit oleng sapuk taduka ya ntae pookin. Nikija ashe oleng. Ore sinanu toonkarn naa kaaji Clarkson Karolo Leshinka naing'ua Irpurko. Nikietuo sii yiok anaa Irpurko amu ekitaana dii ninye ore enkumoi naa toonkejek ake kitalang'utua amu elatii ang' ena. Ore amu kietuo najo sinanu paayakilisha lelo purka ajo ekitaa sii ore nebo ena kiguana. Ore ena kiguana oltim abaiki enkiguana e Beresha wenkiguana Ole Seki waimpanga ake pookin naba enaa enaatai naa ena kiguana kitii. Naa kayieu najoki ntae irkangere entoki nabo. Kiyiolo oshi ajo era iltung'anak letipat. Itonini oshi anaa lewa. Toonkuti oitoi nemeeta maana. Kitadua ng'ole ina kiguana natii ende wueji neekimen. Entashita anaa lewa. Entautu na ng'ole kuti na ng'ole nitu itobiri ina siai. Kake ore taata nintotu ajo ntashidai. Kijo yiok kira tenebo ena kiguana amu ore Ole Seki anaa peejing'u olorika le Senate nireu ajo olorika etalio olorika ajo ketii oltung'ani naa kitobiraki ake sinye yiok ele le governor. Neeku mikiata enkiguana enkiguana Ole Seki mataa pookin tenebo amaibung'ata oltim pookin kutoka Irkisongo kutoka East, West, North nikiaku lina kiguana. Mheshimiwa Seki kira tayari. Ore enkop naba ene niya yiok wa yiok amu kira tayari. Ore ormeeki pookin onyor yiok meetai ormeeki olekae bara. Ore lelo onyor yiok lelo kimbung'are nikiaku tenebo. Najo ashe oleng nemayian ntae Enkai. Entapal enkiguana. Ashe oleng. Mheshimiwa Lowassa. Mheshimiwa Lowassa endoshoki Dario Simba nkaik 1 minute. Ashe oleng. Waheshimiwa wote tukiongozwa na mheshimiwa wetu wa siku wa leo Mheshimiwa Seki oloshon pookin ormaasai telulung'ata enda supa pookin mairorokinoto sinta tenkarna Yesu.
Ashe oleng. Ore taa amu Mutopi nidipaki aiwakilisha irpurkoni kijaka ashe. Meeta tukul enikishuku. Kietuo duake siyiok enaa irpurko awosh ena kiguana Mheshimiwa Seki Muhuri. Mheshimiwa ore endakop orpurko sininye nikitii siyiok nikira linonok kewarie odama. Neeku ore ake ninye torpurko iyata siyiok oltim ojo lino na iyata iltung'anak oji linonok, iyata iltung'anak liking'or kewarie odama. Najo nanu ashe oleng peemayiet Mheshimiwa Beresha naata naaji oltung'ani lai latudung'oyie oleng. Naa kirriuno ninye duo namayiolo tenancho oldakikai obo tenaa kapal kake ashe oleng. Kirejo yiok ashe. Atiaka taa Mheshimiwa Beresha paitaja naa tapalaki nche elotu ene maitaja tenkanyet sapuk oleng Mheshimiwa Simon Kwato tenebo o Madam FC Soila. Ore ena kerai naa enkarikoni sinye torpurko. Naa ashe oleng. Simon maneno yake tulimaliza. Matooshoki Soila nkaik. Kaya kintambua Soila. Ashe oleng. Ashe oleng. Adolta ajo kegira Soila aikonya kake ashe mam. Mam kintambua yeye oleng. Sawa ashe oleng. Sawa. Mam kintambua yeye oleng. Kampri Soila. Manijeji. Bas. Wananchi wewe! Naomba tu nisalimie na mkono ya Seki. Basi wageni waheshimiwa wa siku ya leo ikiongozwa na Mheshimiwa Gavana mtarajiwa Mheshimiwa Seki, Mheshimiwa Pash, Mheshimiwa Ngokoyo, Mheshimiwa Berisha na meza pia wa mabishop wetu. Nimeona Bishop Tangwa na Bishop Lenini na wengine. Sasa langu litakuwa mafupi. Kwanza kabisa mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Olowasa kutoka Kajiado East. Ukinipenda sana ninaitwa Simba kama vile vijana hawa wanavyosema. Leo hii la Maasai waja kidogo. La Maasai la aldalala ende joy. Kie duogi girabo nwa jogindai. Kirisera gidianda ngireng nikinjoandai amwada mwajere na bagirubulole lengu nikinyagida dwa bonwa burola yeni langa ngeseki. Ando dwa kisiere na irara tayari pigello leseki. Kiye nikijogi ndai. Arori kichana nulari ndikitam. Aror kansalai kibaira balanda ati nalara na ara MCA. Na yolo history oleseki. Ora baror kansalai 207 Ediago leseki adwa county council. Niro yolele mbungola lodwa gelu meror minister le education. Niro yalo region mera county secretary. Niro yalo Narok de la county secretary. Lo nyaranga ika maro ngani lijoilo or experience lijoilo kanyo mero leseki. Awo mani ndayo lo shola aldala le kuto. Kino rongo le yo olorika le governor kirar kabudie. Neru mirkisongo lorika le governor erolelegu. Niki jore rara sini nyaka Kajiado Central. Enda jo. Oye mikinjo leseki lorika bogin. Kire jo yo kira Kajiado East. Enda jo. Kire jo leseki tosha. Enda jo sio leseki tosha. Na yina jo na boba laton. Kiyo niki jogi kato. Ore kato kenare neru menkanyit. Wala rikoka meera kato enkanyit hata kidogo. Kiro duangole edika Kajiado East egira mana ala morilewa letipat nemoro lelengu nemoro leseki nikingasia ajo kari kore egira layoni lengiro najoki tamorele mimorele kiedo begijo kira naurate imba ekato nagira amana amorisho. Nataka kusema la mwisho. Wananchi tumechoka na mambo ya Kato. Kazi ya Kato kubwa sana katika kaunti ya Kajiado ni kutembea kutukana viongozi kila kuchwa. Na sisi kama viongozi wa Kajiado East tumesema Kato must go home pamoja na Kasongo. Hebu tuseme Kasongo must go. Kasongo must go. Wamnyoro. La mwisho wananchi. Mimi pia naomba pia kama sisi taifa la Kaptei tuko na kiti ambayo tunatafuta katika kaunti ambayo ni Mheshimiwa Kanjori Daniel ambayo ni daktari.
Tunaomba hata nyinyi kiomoni ntail dalala kutuk ormarabaro emimboga iyoki lomrani. Ole ambonga yamalo ngani nedi endima wa mnyoro. Wane ngera ya Moses. Aomoni ndajo yambonga na gera ya Moses amalo ngani. Ole sinanu ene jo arori kisela rintikitam. Na gira rara ngoiki obulu olorika le MCA. Agira ala ngoryo olorika le bunge le Kajiado East. Na omona jo ambonga yangaina ndonga le Kajiado East otiene wei. Na jo na Mungu awabariki. Munishike mkono na muniombea. Asanteni sana. Haya. Asante. Asheroling. Wapi makofi ya Simba? Mheshimiwa Konana, udu wala la hela ina ro yoko lorongana. Kendo hegela wana nanga ik na adu hegela lorisini ro yoko lorongana. Karibu. Asante sana my brother. Karibu. Asheta mayoro rosie engiro gno leseki seki. Wale rene dogo yanjo maisha ngaya na shei. Amusho yoga seriani nigibonwene. Nigibonwen korika. Nera mayana yoga laidoriani nigibonu kirikito leseki. Naningil dongana go jito egirikito leseki. Egi etuo kirikito nigi sapotito nigi gramo no kyanga yajogi o leseki or governor lang 2027. Egito ningunore. Ora oltasat o leseki nigi rasi shote tengare narok. Na yolo wa jaldo ngani o siligayu. Na yolo wa jaldo ngani o golche kut lang tena kaunti. Egito ningunore. Kajogi my brother. Kayola ji yolo baribara poki lena kaunti. Kayola ji yolo enkare na yeuni tena kaunti. Kayola ji yolo enyamali esipitali na yeuru Maasai tena kaunti. Kie duo nemebegi yogun daro ngishwene. Nigi bonu tenkarake enyorata oleseki. Nigi bonu tenkarake osiligi likiara yoleseki. Kie duajo ore mbao kiti na ketumieki orkiteng osinya likinya yenda lengu. Egito ningunore. Nigi etuo nereja na jolta sato lengaru. Olole kodes. Menya ingigwanari tinare. Egera lo leseki. Ore nakita na gere ngia ko orba ngeneti neki yau niminosiagi or kimbai golonyare. Egito ningo. Menyo le Birishade Central ne menyo le ndie ine la kona nate West. Egi jito egi yowar mampuli ligibo yata isere. Na kalor mampuli. Elatia na inosa monyet. Oldonyo keri kiata. Ina shama na nyoriyok. Nemokire kijingo sabu loltunganak le mera yeyok. Ne mera yorkogoy ola kaipara. Orkogoye yake no orkogoye yake. Shomongorwo linyi amegi arolalang irigade gashagwa. Egito ningo. Ore pimba ngorwo lino uwengangino tipikano lengoni abega mbo ngishunono. Na rinyoro leng njenda sadino. Ore pimba ekiata olalang. Egito ningo nade? Yes. Aina jene musho. Aninga kejitoi olelenku. Kide jaba woro donyolankeri no olelenku. Anake tukijo. Edie njoto nati. Nemenyare kide jo oleseki isaboro olelenku yok wetu. Amegi yola jo papalang. Denda shoto olena. Orkingi lor Maasai. Egito ningunare. Nerejo na jo leseki. Entetem, enjaribu, embusa, olelenku, piyolou, ajo keja, Kajiado. Egito ningunore. Nere jongo lergulia muruararo to tewe ineji mararu. Ejeron migi yolo or moruo leke garare. Edudo yoga au yoga merai. Enkoriga, oleseki ki etwa itasheye. Nigi jo, ninyangora, njebor munyei, na njeia. Ninyegiara 2027. Egito ningunore.
netiakaki yiok kainyoo sababu nikigelunye Ruto. Ore tolosho laing'ua loorkeek onyokie nisho yiok uhuru 4,000 oekai lolchamba le Kidong. Neewueji niirag naramati nkishu netoni ntomonok netum enkare. Nelotu Ruto nisho yiok irmutaroni ildonyo tenchumata oldonyo le Longonot. Kitejo inchoo yiok enarenang. Ore neni bung'are orkeju odo inchoo yiok teninyor olosho lormaasai. Eshomo ng'ole nebol sokoni te Suswa, nebol toontulele, nebol kulie kile. Amaa te Kajiado ketabolokoki ntae. Kitejo mikisuj ilo kokoyoi. Toning'o? Amu keyieu nkera Kajiado maendeleo nayieu Narok. Netejoki ore piimikiata maendeleo oltaani ele lang oyieu ninye nepurroo ropiyiani nemayaki yiok maendeleo piimikitum amu metumi naa pokira. Ekimbung'ate neboli orbaribara le Laam tenkare Narok. Kebolo tene. Etetemaki ng'ole aabol toloitokitok. Keyiolo paash neshuku iltinkai paa kajokini yiok enchom entusuj ormoruo limikiyiolo nikipuoito. Ekijoito Kasongo aende nyumbani. Netejo Leseki aisulumuaki tenkaji apa natii. Ekitoning'unote naajoki my brother eleso ng'ejuk e 2027 engari ewa Munyoro ninye kipoyie entaisere ajing'ie osokoni. Emeneja maara naitabakine ainyalaye. Najoki ntae olosho le Central. Naa kayieu nairorie iltung'anak laatang'arie enkalem, iltung'anak oji irmirishi. Naa tenaa ketii irmirishi ene nayieu naajoki nchooki enkiok. Nayieu naajoki nchooki enkiok. Imanyaki nkishu te North neya oltung'ani le Mararang oji Nkokoyo. Nimanyi toloitokitok neya ole Parashina. Naimany te West nikidung siadi nikitang'are enkalem nikiriamari niking'ar noshiake naang'or orporor. Nitoki olayioni le Berisha nees nana nimany nkishu neenduata sidai aina ele osho. Amaa duo tenaishiraki aing'ua enkop nalakwa naajoki nyoo mikintoki aisho liyo nimikintoki aisho matumuta nkishu teboo naajoki mbung'aaki ole Berisha kantaboi doi tayu. Ya kainasa intae iltung'anak le Muratang nkituak ang' enyoito mbung'aki yiok. Naa ore dii pikinyorr Leseki ore kira orpiron eitu epik yiok siadi. Kisho dii yiok lorikan pookin. Amaa dii endalo kisho yiok. Paa kanyio ilo aing'oru tenkoitoi nimikinyorr. Njoki maitabakine najo metamayiana tolairorie. Ashe oleng, ashe oleng. Wewe daktari, ungekuwa umefika hapa. Haya, DJ. Naitwa daktari wakili pasta. Dakika mbili. Haya, nikisema harambee mnasema one term. Harambee. Basi mimi naitwa daktari wakili pasta kijana barubaru Daniel Kanchori. Wacha niseme na lugha ya mama alafu niende Kiswahili. Loma sailangenda suba. Kajira nanu le Kanchori Daniel. Aing'ua olosho loorkaputiei. Nara olayoni loorkitoip. Nara sii ormurrani oisiriri sidai enkutuk loosiria. Ara olentito olaitayiok. Ore entasat natoiwuo yeyio naa entito lenailole tookulo dala le kutuk. Nara apa MCA tewuei neji Kitengela. Natii enkesha olorika le Senate le kaunti e Kajiado. Ore ilo tung'ai Leseki kitejo Seki tosha. Kore nkaiko Leseki e governor. Ore naa amu kilepito Leseki neming'uari loorika pesho natonie nanu ole Kanchori. Kore nkaiko ole Kanchori. Ore eniare
meetai ormeeki lakaibarra. Meetai nyoo? Meetai ormeeki lakaibarra. Teneeta lekwa Ruto, ekiata sio Rigathi Gachagua ormeeki lang. Nikijoki ole Seki shomo amu kitii tenebo oyie. Nikijoki kulo lodalaki le kutu. Emaikeno taata ena kiguana e governor. Ore enapa ilong shata naakaki yiok ledama, dolta ajo kitosho duo taata yiok entumo nemetii JSU, nemebuakini iltung'anak, irmaasai ake obore looetuo tenyorrata. Kaalo dee etii irmaasai, kenang'ole ewuei eledama enewuei. Maitodua sii ajo enewuei etii irmaasai. Lo maasai lang nikijoki ntae inji. Ore taa kulo aputa lang irking'onde, kijito yiok kulo memiri, ore orking'ondei oitoki ashukunye alotu siadi, alotu enaalo e Senate, ning'ua governor tedialo, nekiwosh enkaluana. Ore olelenku nikijoki shomo ntobira siake enchama ormaasai amu yiok irkingi lang. Ning'uiki yiok, ore lojo lenkedianye meeta eniko peepiku enkerai te standard 7 neshukunye alotu standard 6. Kidimayu sa? Medimayu. Basi nikisema ya Kiswahili, sisi tunaambia serikali ya Ruto, mumeweza kutawanyisha inji hii. Imekuwa inji ya wale ambayo walala hoi na wale wanatembea na pesa kwa magunia. Na juzi tumeona kijana ameuza figo ndiye anunue pikipiki kwa sababu uchumi imekuwa mbaya. Hata sasa vijana wanaogopa kuoa, na wale wanaoa tumeona research, wamama wanatoa mimba maamba uchumi imekuwa ngumu. Sisi tunasema kama Wamasai tuko nyuma ya Rigathi Gachagua, tutatembea na chama yake, na sisi tunasema Kasongo must go. Kasongo! Kasongo! Na mimi nakuja kusimama kwa kiti ya Senate. Na hii kiti ya Senate mara mingi tunapeana tu bila kujua. Na Seki ametusaidia, ameipatia jina. Sasa mkipata daktari, mupate wakili na mupate pasta, akuwe senator wenu. Si hiyo imetosha? Wapi makofi ya Kanjori? Asante sana. Asante sana. Asante sana. Wakili, daktari, pasta. Dawai, 1 minute. Ashe rolling. Emairorokinoto sindai. Misisi olairoriani. Ara tenkanyit edukuya enda misa erikito senatai Ole Seki, irbungei lang Kongoyo, tenebo Opash, orbungei lang mtarajiwa Berisha, olalashe lai Ole Konana, loopapa toosirito inyi pooki, nooyeyio toontumot inyi pookin, misisi olairoriani. Ajito Ole Simango, nara lenkang' Ole Njonga, nara orkiramati, ajo shi keon orkiramati loong'oto siinoi, otii irpusi nkejek lemanyata olela sii tepe nkishu. Ayieu nairorie olosho looldala le kutu kitotoni, naa kairorie najoki ntae ashe. Ashe toi kitia yiok oloing'oni, ashe ntubulakitia yiok oloing'oni, ashe isumakitia yiok oloing'oni, ashe tuputokitia yiok oloing'oni, entarasaki naa yiok irkulie oshon maita olalam pooki. Nabo emusho, itodua enebo olosho lai lenarresha eetu ene, itoning'o amuroro tene, loing'ok ooputo, lootupukuto oleton etii, mekiata eleja. Kitetema nikitupudariyie, nikitoduo senatai Ole Seki ajo keitabaya yiok. Naa ore amu ntodolutua duo taata ate tene eetuo orng'ong'oi lenkorika aiguana, aipang'ie irkuti purduk amu inchoo duo taata seketek aitobiraki, lang'ole otadokutuo olosho linyi, ajoki ntae metamayiana ntae Enkai. Ajo ene musho, mpapa Ole Seki keeta oshi lomon lekinasita nekigira aiguana, nemekilejita yie olosho lenarresho. Naashe amu ore olayioni apa likiyakitia yie nkaik, nirukurukore, nigira airiamari yie, ore kenya nilo alo aitaas iyiok, kakipuo ajoki yie ashe, amu kindipa atodua enentaos olosho lorkaputiei. Itu kipuo yiok pusi enaa irkuikui loldiain. Itu kindipa atoning' enentaasa yiok tene, nikitejo ashe metamayiana ntae Enkai. Ashe oleng. Ashe oleng Ole Simango.
Haya, amairarisha na donga aikaribishia mheshimiwa Parashina. Mheshimiwa Pash, Mheshimiwa Pash, Mheshimiwa Pash, Mheshimiwa Pash, Mheshimiwa Pash. Haya, mambo na jini. Asante. Bado wonela tukae chini tusikize kiongozi. Asante. Asante sana. Aya, Mrs. Yangai Bogen. Aya, nifanyie hivi kama unaniona. Bwana Yesu asifiwe. Arambe. Anajua arambe Jojo Sheki. Arambe. Aya, bwana hii sauti iko chini sana. Aya, twende hivi wote, tukisema twende hivi pamoja wote. Au tukisema arambe tunaenda hivi. Arambe. Hapana, mbona bandera muini mkono jeni migea dumongai. Nataka kuona mikono yote juu. Twende juu. Twende arambe. Very good, Ashole. Haya, asanteni sana. Wacha nianze na lugha ya Kiswahili nimalize na lugha ya Kimasai. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Samuel Parashina aka Pash. Mimi ni mjumbe wa kutoka Kajiado South. Nataka kuomba msamaha Mheshimiwa Senator wetu. Nikitoa heshima zote kwa Mheshimiwa Senator wetu na Governor wa 2027 Mheshimiwa Seki, Mheshimiwa Ngogoyo, Mheshimiwa Konana, Mheshimiwa Mberesha, Senator wetu mtarajiwa daktari na viongozi wengine wote mko hapa, kina Lowassa wengine wote na viongozi wengine wote wako hapa, na Ngogoyo ndo system, na Mheshimiwa Ngogoyo Onesimus Kajiado North. Haya, tuwasalimie wote na nawasalimia tena mjamboni. Sasa tunaomba tusikizane. Tunaomba tuelewane kidogo. Mimi nimechelewa kwa sababu ya kazi nilikuwa na huko constituency, na nikaambia Mheshimiwa Senator wetu Seki na Governor mtarajiwa Kajiado County kwamba mimi nitachelewa lakini lazima nifike. Na nimefika nikasikia mnaongeleshwa sana. Na Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka 23:20 kwamba mtoke sasa wana wa Israeli muende katika nchi ni mawaidi. Na Mungu akapatia nafasi hiyo kina Musa awatoe watoto wa Israeli. Na hapa ninaangalia, nataka kuuliza swali moja. Mungu amewaletea Seki awapeleke mahali nyingine. Swali ni moja, ni wangapi wamekubali Seki awapeleke? Alafu nikasoma tena Biblia. Nikaangalia na nikatumwa na gavana wangu Joseph Lengu. Kwa sababu tulikuwa kazi na akanituma. Na mimi ni mjumbe wa Kajiado South. Na akaniambia pale kwa Biblia kuna John wa kwanza na kuna John wa pili. Na nikiangalia jina zote, jina iliyokuwa na Lengu ni jina ya Lengu Kana Seki. Ndio imechukua jina ya Lengu Joseph Jama. Anayo atuelewani? Ni wangapi wanasema jina ya Seki ibaki tu hapo? Hii jina ya Lengu ibaki hapo. Ni wangapi wanasema jina Lengu iwe tu kwa balo na niyo yoyo? Na nikasema pia Kajiado South tumewashukuru. Miaka 10 umetupatia governor. Lakini miaka ingine 10 inayokuja mimi naomba tubadilishe. Na message yetu tumesema tunataka kuhakikisha kwamba kwa njia zote watu wote wahakikishe kwamba Mheshimiwa Seki amechukua kiti ya governor, maana anaelewa kazi. Alianza akiwa mtu wa kawaida hapa chini, akiwa clerk, akakuja akipanda level zote, akaja mpaka akawa county secretary, akakuwa senator, ile imebaki kwake ni kuwa governor. Ni wangapi wanasema Mheshimiwa Seki for governor? Loma asenda soba. Igwa nagira renda uling. Nemera ruyaja peki ngila igwa nabaka asubu baka mara jor sana bange mari. Yoro lomola ruyoginda na ala seba.
na niking'urara taata nanu nantake torbungei lormaasai otijing'a BBC olimu esipata nalimu ake etii enkolong ene kijoito toi idipaki enkiguana eewuo oleseki ajoki ntae ajo ara tayari agira aing'oru olorika le gavana yiolo oltung'ani ng'ole litodol enkironya naronyaki yiok nayawua enkinyala nayawuaki ng'ole Kajiado tesajiloni nitamani yiok lorin looljeshi nitamani kenikini yiok ingarrin ooljesu neeku iljesu kumok alang'u irmaasai lelewa metii enkinyala naba nejia naa ina piikijoito yiok 2027 oltung'ani onyorr oibang yiolo orgavana le Kajiado naa mheshimiwa Seki kindipa nagira airo norbungei le Kajiado South tenia Barkisongo lelewa idi Barkisongo pookin aatejo oleseki peera duo ntae launi nikijoito toi yiolo oltung'ani osujita yiok tusuja yiok yiolo lemetii nilo mekure aiguanaki ntae mpaka saa nabo enkewarie kimbayiana kinyala nanyalita yiok nepuruni iropiyiani tidie aji sapuk neponu aitai yiok anaa iltung'anak loonkotelini omandasini kirejoto kiro olosho lorkisongo mheshimiwa Seki ninye orgavanai 2027 naa ilo kilikuai layawua atiaka ntae yiolo Kajiado South yiolo kiboito lelenku ena timu pookin nayieu ene kintabaiki ntae inkurai peeku ntae meetae anaimita toi kajo jeroje Seki tosha neeku mheshimiwa Seki mikiata enkae kiguana yiolo kura ya Kajiado South uliza nkilikuanaki nanu ang'ae olelenku meeta yiolo oltung'ani matoliki ntae esipata Enkai merihinye enkerra naagira aara tapala yie pendu arihi irmaasai matapali inewueji amu ainapaka ntae entumo naa entumo sidai aipaikiliwa olosho le Central Kajiado Central Irpurko Imatapato iltung'anak le Dallas alalekoro iruko toi ajo peelo oleseki aaku orgavanai iruko toi peeku oleseki gavanai le Kajiado 2027 peemikipuo taa apej inkishu ang pesho niponu ayau endalai kajo jero Seki tosha naata nikiata yiolo mepoito saai kore enkai kiremirisha anaigira taa aponu aipanga ake piingiligili alejana nang'ole kore enkai kimirisha aya kajo ori tayari paasuju amu ang'as asu Seki nikisujusuju kajo taa tayari niking'ua olikae tung'ani ogira amando misi enkai eshumata ashe rolling endohoki naaduo mheshimiwa Pash nkaik ng'oraayie shika ore taa peekitum aikeno naa aigil ashukoki ntae enashei amu ntirring'ate toi ninye tanaurate wantashito kake eton ake ibore tene kijo ashe tenkaraki ina kuya alaiki nekijo ake ashe eniare kiroroki taa tene etataarieki uro mporro kijo ake shomo dukuya kiomonoki toi Enkai nekira naake tenebo amu nija naa etiu esafari amu kiyiolo sii yiok ajo ira oltung'ani oota very rich experience e public service naa enetum ake naaji kaunti orgavanai lempukunoto ino naa ke eile Enkai eshumata aaku naake tenebo yiok lemaasai ore amu idip ena tumo ore amu idip entumo niyiololo naata ajo aawosho sinanu elong'o niyiololo ajo peno tonkong taa ng'ole aarunoro olikae enaa mesipa toi nemekure taata eeta ilo payian agenda yeyote dolta ntae ajo ore taata enaasita naa peemorisho ake amu ore taata pemisirkinyi irkeek loltung'ani menisirkinyi tooshi ake irkeek kaiti koekeny iya angira sata aning'uno isirkinya irkeek lolikae taata emoro ake ejito nemekimorisho yiok ake omonisho yiok tenkanyit eshomo ormatapato nejo yiok iltiambutin eewuo ele osho ajo naa sinanu nejo ekeroruaki yiok mekirikisho akata eshomo naa ajo sinanu ildamata amu kintautuo naa te bedroom nejo yiok inchukin etamoto taa ng'ole le tanakata eng'oro gavana ajo naa sinanu amu iyiololo ng'ole enatejo etejo ng'ole meeta entabaya enkolong amaa taa ilo omor olosho nemor ilarikok kai sa rikingo ilo tung'ani iya kakiteroki taata ele osho loldala le kuruma le oltung'ani ang bas ara nanu tayari ara kao ara emparbal ndaa ake leeni amu meeta nanu enale neeku kajo taata ashe metamayiana ntae Enkai eshumata
neeku kuyiala kijo pongezi tena emayiana Enkai eshumata kitii naake tenebo. Ashe. Ore tendoki nayau ene nimekuja hapa kwa sababu ningetaka kuambia asanteni sana kwa kuniunga mkono. Ya pili nimesema asanti sana kwa kufika hapa. Tutasema next meeting yetu tutaweka Kajiado North mkutano kama hii. Tuweka mkutano Kajiado East kama hii. Kajiado South mkutano kama hii. Kajiado West mkutano kama hii. Waongoje. Alafu baadaye mimi niko na ujumbe ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua amesema yake iko jikoni. Atakuja Kajiado. Atakuja. Kwa hivyo hiyo ndio sababu nimesema tena nisimame. Otherwise asante sana. Tuko na msichana wetu pale ambaye anaitwa kore naye na digititirai. Soila kinyori yo leng wewe ngaraya. Na yake ndambua yo leng yola ajewa pale longa nkangai nege no Solomon Odoris kija show leng. Ore natito na oltung'ani sidai yo lente yo. Na ketii atua na team ang sidai yo leng. Na yake ndambua yo leng. Entito na ino tolaji lang sawa sawa. Nikija show leng. Senator Seki sema gavana Senator Seki Senator Seki sasa tunafika kilele kila maijabu senareja DJ ni mwadie ngoma ya Senator Seki alafu DJ shikilia Koror Pastor Dela Pastor daktari na ni senator mtarajiwa aombe haraka haraka. Haya mara mtuombe. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa uhai na afya njema. Tunakushukuru kwa mkutano huu na kila mmoja wetu, afya njema, uhai na maono umetupa ya kubadilisha nchi hii yetu. Hii safari tunapoanza leo pamoja na gavana wetu mtarajiwa Seki pamoja na seneta na wabunge na ma-MCA, tembea na sisi Bwana, tulinde, bariki kaunti ya Kajiado, bariki Kenya mzima, tufikishe nyumbani salama. Mambo yote ya shetani tunakemea kwa jina la Yesu. Asante Bwana, kwa jina la Yesu tuseme amen. Aya, kairani kwa jina jo aja.